Добрий день, шановні глядачі Белсату. Ми розпочинаємо непростовий ефір з маршу недормоєдів у Мінську. Тепер ми знаходимося на станції метро Академія наук для кінотеатру «Костричник». На 17:30 година вечора тут призначений початок акції протесту. З вами я, Катерина Андреєва. Люди вже починають збиратися на площі перед кінотеатром «Костричник». Зараз тут прикладно каля сотні активістів. Варто адзначыць, што гэтая акцыя дазволеная уладамі. Добрый день. Добрый день, я граф Прушинский. Это программа для республики. Если мы бы ten программ, то написано в 2011 году, если бы Александр Григорьевич бы прочитал эту программу год 5 лет тому назад, мы бы тут не были. Зачем? Потому он плохо руководит страной. И у него две крупные ошибки. Первая ошибка – не любит частного сектора. Если нет малого частного сектора, не будет больше предприятий. Второй – он хочет все руководить. И чтобы чиновники ждают, чтобы он руководил все. А так никогда хорошего не будет. Спасибо. Дякую велике. Сьогодні відбудеться шестя. Нагадаю, що шестя розпочнеться о 18 годині. Тепер удільники збираються тут, для кінотеатру «Костричник». Вони планують пройти шестя до площі Бангалор. Акція дозволена уладами. Варто відзначити, що присутнічують представники різних політичних партій. Ми можемо бачити символіку. Це і Білоруська соціалістична громада, і просто национальные стяги червоно-белые и белорусская христианская демократия. Сегодня у день стало вядома, что не буде удзельнічаць, хотя, в принципе, гэта гаварыў раней, Миколай Статкевич, экс-кандидат у прэзідэнты. А так само не буде удзельнічаць лідер Молодого фронту Зміцер Дашкевич. Астатнія палітыкі працягвалі свой удзел у дазволенай уладамі акцыі «Марш недармаедаў» супраць дэкрэту нумар 3. Добрый день, спадарыня. Вы пришли на «Марш недармаедаў», правильно? Так, все правильно. Скажите, что привело вас сюда? Незаконные деньги державы, ганебный декрет, который дотычыцца, напэўна, кожнай сям'і беларускай. Я так само выказываю свой супротив адносна гэтага дэкрэту. Дякую. Безумовно, ми здоліємо показати, що поховати треба не тільки декрет номер 3, а й не розшувшись у тих реформах, яку ми сьогодні бачимо. Тому усіх закликаємо, і ви ще можете зараз приїхати долучитися, і 25 сакавіка так само долучайтесь до акції. Ничего не кончено. Молчать нельзя ни в коем случае, никогда. У меня есть дети, которым нету будущего. Я 30 лет трактористом отработал, у меня здоровья нету.
цены повышаются, а заработок унижается. Работы нету вообще абсолютно. У нас нету здесь работы. И я безработная, тунеядка. Нету такой зарплаты в $500. Нету! Спадарства, добрый вечер. У Беларусі 17 вось ужо 31-32 хвіліны 15 сакавіка. І сёння дзень Канстытуцыі, аднак людзі выходзяць на вуліцы з пратэстамі якраз супраць антыканстытуцыйнага дэкрэту нумар 3, больш вядомага як дэкрэт аб дармаедах. Спадарства, сёння на Белсаце будзем сачыць разам за ўсімі трымя акцыямі. Ужо зараз распачалася акцыя ў Менску. І праз паўгадзінкі пачнуцца ў Магілёве ды горадні. Будзем спрабаваць сачыць за ўсімі акцыямі, але зараз на сувязі Менск, і я перадаю слова Кацярыне Андреевай. Тут сёння на маршы не дармаедаў. Мы хотим донести до общества проблему, что у нас вся молодежь сидит уже в тюрьмах. Скажите, калі ласка, спадарыня, чаму сёння вы тут и что значаць вось гэтыя словы? Мы не только сегодня тут, мы всегда и везде, потому что в тюрьмах сидят наши дети, маленькие, от 15 до 25 и старше. Но в основном, конечно, от 15 до 20 лет. Проблема такого плана, у нас с собой есть плакаты, мы потом растянем, вы посчитаете, что под предлогом борьбы с наркотиками стали наших детей в концлагеря упекать на очень большие сроки. Нам общественности преподносят это как борьба с наркотиками, но ничего подобного в этом нет, потому что ни профилактики, ни предупреждений, ни настоящей реальной борьбы в государстве нет. Наркодилеры на свободе, школьники, дети заключены в тюрьмы на огромные сроки. И ни у кого нет гарантии, что завтра его ребенок, если ему исполнилось 14 лет, не окажется в тюрьме на срок 14-15 лет. Вот такая ситуация у нас. Мы будем использовать любую возможность присоединяться к любым митингам. Дякую. Дякую за ваше меркование. Пришли сегодня судебный исполнитель приходит. Конфискация имущества. В моей квартире поймали. Так и не разобрались, чья это квартира, что. Пришли. Я говорю, о каком основании вы будете конфисковывать мою? Я подняла все документы, у меня все документы, что я строила квартиру эту, что и все куплено мною. И это несправедливо, правильно? Конечно. Так, вот давайте зараз поглядим, что отбывается для кинотеатру «Кастрычнік». Люди приходят сапраўды з рознымі праблемамі, сюды з рознымі патрабаваннямі, яны абураюцца з розных нагодаў. І давайте памоўцаў. Християнской демократии Павел Северин, Виталий Ромашевский, лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Беско, лидер Руха за свободу Бурай Губарей, региональные координаторы, просто жихари городов, зараз сидят у тюрьмах. Треба підтримувати їх, треба бути солідарними і боронити один одного. Тому давайте зараз скажемо разом: свободу політв'язням! Свободу! 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 Сегодня 15 Кастрычніка, сегодня День Незалежности, сегодня День Конституции. И яны эту Конституцию порушают весь час. Яны здекаются над своим народом. Яны завели нашу країну у тупик, як економічний, так і політичний. І за этого страдають прості люди, ми з вами. Але не ті люди, які живуть у Дроздах, так називаємо Дроздуни.
У них все добре. І вони протягують заробляти гроші на нас. І що вони придумали, як вийти з цього кризису? І вони придумали нові налоги, як з нас, простих людей, опирать до нитки. Вы ведаете, кто главный инициатор этого закона? Называют разных людей. Але перш за все, во всем, что отбывается сегодня в Украине, отказный тот человек, який называет себя президентом. Так давайте скажем разом. Не декрету номер 3! Лукашенко, уходи! 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 Дякую, шановні сябри! Я хочу подякувати ще раз всім вам і передати слово представнику Руху за свободу Яросю Мелешкевичу для того, щоб прийняти резолюцію сьогоднішнього сходу. Калиновський раз. Почекайте. Калиновський, подойдите, хто ви високовий. День добрый, шановне господарство, день добрый. Меня звать Юрий Мелешкевич, мне доручено зачитати резолюційну частку сьогоднішнього мітингу по дорученню оргкомітету. Звертаюся до вас з просьбой по закінченню этого читання проголосувати за ухвалення этой резолюції нашим сьогоднішнім сходом громадянам Республіки Білорусь. Итак, резолюція маршу недармоедов. Змагатися треба з безпрацов'ям, а не з безпрацовними. Приймаючи під увагу, що декрет номер 3 не відповідає 9 артикулам Конституції і міжнародним обов'язательствам Білорусі, у тим ліку Конвенції МАП, порушає прави чоловіка, продугледжує спагнання соціально несправедливого збору і примінення примусової праці, відзначаючи, що економічна і соціальна політика уладів завела країну у тупик, виником чого стало збіднення більшості громадян Білорусі, відсутність життєвої перспективи, узмацнення міграції працездольного насельництва, особливо молоді, констатуючи, що влада в Україні з'являється безконтрольною, а громадяне ніяк не впливають на рішення, що приймаються, ми, удельники маршу недармоедов, потребуємо: перше, відмінити декрет номер 3 і вернуть громадянам незаконно спогнані збори. 2. Неоткладно визволити з-під адміністративного арешту усіх затриманих удельників мирних протестів супроть декрету номер 3 і спинити репресії супроть їх удельників. 3. Прийняти новий економічний курс, орієнтований на створення нових, ефективних працівних місць, відмінити контрактну систему, декрет номер 29 і декрет номер 5, ліквідувати загальні пенсійні реформи, відмінити указ номер 222. 4 пункт. Провести сумленні і свободні вибори. Унести зміни у Виборчий кодекс, які дозволяють громадянам країни свободно реалізовувати свої конституційні права і бути обраними. Ми уповноважуємо делегацію удельників маршу 16 соковика 2017 года передати дадену резолюцію у адміністрації Лукашенки в Уряд і у Палату представників. Коли влади відмовляться від виконання наших потребувань, ми проведемо нові акції протести, під час яких будуть виставлені потребування об відставці А. Лукашенки, Ураду і розпуску обидвох палат Національного сходу Республіки Білорусь. Минск, 15 соковика 2017 года. Шановні громадяни, прошу підтримати цю декларацію. Хто за? Щиро дякую. Я передаю эту декларацию для прессы и передаю для тех удельников, які готові її взяти і ознайомитися. Завтра эта декларация будет передана в администрацию президента. Мы им даем термин до 25 соковика отменить декрет номер 3. Коли они его не отменят, 25 соковика мы выйдем всей краиной тут, на этом месте, и примем то решение, яке необходимо, как добиться поваги до нас, до простых людей, чтобы эта влада перестала здекиваться над нами, перестала грабовать нашими правами и обдирать нас до копейки. Кто за это? Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе
сохранять спокойствие. Перекрыта станция Академии наук, поэтому будьте внимательны. Еще очень важно, что Анатолий Лебедько передал всем привет и сказал о том, что сегодня День Конституции, и он хотел бы быть вместе с вами, вместе с... Да, вот, это, наверное, важно. Что касается, значит... Ура! Ви сказали, що перекрита станція метро, Академія наук, зараз промовляють активісти і представники руху за свободу. Да, кто еще желает выступить, в принципе, можете подходить сюда, у кого есть что сказать по поводу декрета номер 3. В принципе, мы готовы предоставить слово, у нас есть возможность. В 18 часов мы начнем марш, поэтому пока есть время, в принципе, можно высказаться по поводу декрета номер 3. Добрий день, спадарня, ви прийшли на марш Дармоєда. Чого ви чекаєте від сьогоднішньої акції протесту? Лучшей доли. Я бачу тільки один шлях, Чтоб молодежи легче жилось. Які конкретно ваші потребування? Що не задовольняє сьогодні жихарів Білорусі? Низкая зарплата, низкая пенсия. Это треба потребовать зброю. Какие-то Зброю, реформы дайте были. зброю білорусам. Позарежуть Нужны Білорусь реформы. без ножа. Не войне. Потрібні реформи, з такими огульними потребуваннями прийшли люди, і молодь, і люди сталого віку, як завжди, удільники, вельми різні, тут не тільки політики, але і звичайні шерегові жихари Мінську. Ось з полум'яною промовою виступає один з удільників акції протесту. Нас берут слепых козаят у подъездах, переправлены в цивильные. Люди, Только что нам сказали, что 4 человека были затриманы. Скажите, коли ласка, господа, давайте поговорим. Что відбулося? 4 человека похищены через дорогу на автобусной остановке сотрудниками ОМОНской речи. Микроавтобус «Мерседес» без номеров. Второй микроавтобус тоже заполнен был людей. Похитили, тоже без номеров. Сотрудник милиции пытался прервать это задержание, его отбили. Сами же ОМОНовцы. Откуда вы ведаете, что это были ОМОНовцы? Телефон, могу сейчас передать видео кому угодно. Вы бачили процесс затримания, правильно? Да. Так что я могу не доехать домой, у меня видео именно на телефоне есть. Видаете вы прозвище? Не знаю, я просто заметил, был свидетелем. Дайте, коли ласка, вашу карту пам'яті от телефону, передайте відео нам любим чином. Зараз один з удільників повідомив нам, що нешта відбувається, і ось 4 чоловіки нібито були затримані. Ось такими плакатами прийшли удільники. Скажіть, хто придумав такий лозунг, откуль він з'явився? Автора в данный момент здесь нету, но в целом он отражает позицию нашего президента. Да. Мы хотели, чтобы он услышал, что за яйца нас брать не надо, как бы это грубо не звучало. Пусть берется за экономику. Пора уже. А ці тільки економічні потребування у вас? Ну, экономика – это фундамент наших потребований. Это наш фундамент. Ось молодий чоловік каже, що економіка – це фундамент добробуту. А ми бачимо політика Андрея Дмитриєва, керівника «Говори правду». Добрий день, спадар Андрей, добрий день. Скажіть, сьогодні ви тут, ви долучилися до цієї акції. Чому прийняли таке рішення? Ну, в принципе, мы долучились до всех региональных акций, все наши региональные лидеры были, и мы пришли сегодня сюда, у Минск. Не подай сам хочешь, что это не? Вот, и сегодня мы не могли сюда не пройти, бо мы лічимо, що, безумовно, этот декрет повинен бути відмінений, повинні початися реформи, бо людям нема де працювати. І люди сьогодні виходять, все зрозуміло, не тільки за гэтых декретів, ось які ми повинні бути поховані у гэтай труні, яку ми зробили. А гэта труна, ось ви зробили такий макет труни. То есть сьогодні треба поховати, то сьогодні, на жаль, ховає влада. Да? Тобто треба поховати декрет номер 3, але ми тут бачимо, що, на жаль, влада сьогодні ховає прави чоловіка, Конституцію, день, якої сьогодні формально, так, і то, що насамрэч будучиня країни. Ось, тому ми вийшли сказати, що
патрэбныя перамены, патрэбныя нармальна будаваць цывілізацыйную краіну, сучасную краіну, а не сталкивать людей паміж сабой. А як вы ацэньваеце тое, што частка палітыкаў апазіцыйных не прыйшла сёння на марш недармаедаў? Ну, самае кепскае будзе, калі мы будзем ацэньваць, хто там куды прыйшоў, куды не прыйшоў. Галоўнае, каб, па-першае, тыя, хто не прыйшлі, я думаю, што іх былі свае рэзоны, разумелі, што насамрэч все гэта выходзяць звычайныя беларусы. Мы сёння бачым звычайных беларусаў, і іх трэба падтрымліваць, бо яны могуць расчаравацца, і тады мы згубім народ, і згубім давер народа. Каб не згубіць народ, каб не згубіць народную падтрымку, варта пахаваць перш за ўсё дэкрэт нумар 3. Вось крэатыўна сапраўды падышлі палітыкі, актывісты, вельмі шмат цікавых плакатаў. Вось, напрыклад, гэтай топчуць нашыя правы капытамі ў гліне. Трымае актывістка такі плакат. Скажыце, калі ласка, што гэта значыць? Вось Конституцыя, капыты, патлумачце, калі ласка. Ну, я хотела этим плакатом сказать о том, что попираются конституционные права граждан, ну и как бы собрание на... Я волнуюсь, да, то есть свобода слова, свобода собраний, митингов, то, что сейчас происходит, меня очень возмущает, то, каким образом задерживают активистов, по-бандитски, я бы сказала, задерживают, по гражданке одетые люди, куда-то увозят, фактически похищение какое-то происходит. Вот, ну, как бы поэтому... Декрет номер 3, скажем, он тоже нарушает конституционное право. В Конституции написано четко, что принудительный труд запрещен. Вот, то есть тут, собственно, по многим вопросам уже действительно втоптали в грязь просто все наши права вместе с Конституцией. Утоптали у бруд правы беларусаў лічаць спадарні, а зараз прысутнічаюць. Паспрабуем даць прыкладную лічбу. Ну, гэта дакладна некалькі сотняў актывістаў. Зараз я паспрабую падняцца на лесвіцу, каб паглядзець зверху. Не, я на яе не падымуся, бо яна перагароджаная. І уверсе працуюць супрацоўнікі. А вось і анархісты з'явіліся, верагодна, бо звычайна яны так выглядаюць. І адразу міліцыянты. Это затрудняет ваше познание, либо покиньте территорию проведения мероприятия. Вы будете привлечены к ответственности, если нарушите требования. Молодь с закрытыми тварами, растяжкой. Для народу дармаед, бюрократ, чыноўнік, мент. Трымаюць яны такую растяжку, як вы чуеце, нават барабан маюць. Верагодна, гэта анархісты, бо звычайна яны апранаюцца ў чорны колер. Добрый день! Скажите, калі ласка, якую вы представляете, які рух? Анархисты? Так. Революционное действие. Ваши поплечники были затрыманыя неодноразово. Ці не боитесь вы затрыманняў сёння? Мы думаем, что сегодня возможно задержание вполне. Мы готовы к задержаниям. Зараз мы вам паспрабуем показать, шановні глядачі, як виглядає такий перформанс анархістаў. Яны назваліся анархістамі, анархокамуністамі. Нягледзячы на тое, што акцыя дазволеная, ўжо два супрацоўнікі міліцыі у форме падышлі да моладзі у чорным.
Спадарства, ну што ж, акцыя ў Менску набірае абароты, ўсё больше людзей падыходзяць, з'явіліся і працаўнікі міліцыі, як все мы чулі, адбыліся ўжо і першыя затрыманні, зрэшты, спадарства, цягам гэтага месяца праваабаронцы налічылі прынамсі 125 чалавек на гэты момант, якія пацярпелі ад рук уладаў, спрабуюць улады здушыць пратэсты, найперш пад рэпрэсіі трапляюць апазіцыйныя грамадскія актывісты, таксама праваабаронцы і незалежныя журналісты. У прыватнасці, спадарства, калі пераходзіць да рэгіёнаў, узяць той жа Магілёў, збітыя былі цэлы шэраг актывістаў нават сёння з раніцы, то бок паляванне адбываецца нават зараз. І болей за тое, офіс БНФ у Магілёве, невядомыя асобы залілі замкі уваходных дзвярэй клеем, то бок шкодніцтва нават на такім узроўні ідзе, хаця здавалася б, дайце людзям выказацца, дайце журналістам працаваць і не забірайце ані вочы, ані вушы, ані рот у народа, дайце ему выказаць пра гэтыя праблемы. Менавіта ўсё гэта гарантуе нам Канстытуцыя, дзень якой нібыта адзначае Беларусь сёння. Між тым, спадарства, будзем сачыць за сітуацыяй у Менску. Арганізатары сказалі ў прыватнасці, што не будзе шэсця да Бангалору. Многія лічаць гэтае месца абразлівым для сябе. Будзе шэсці толькі да сталічнага Макдональдсу ў цэнтры. Гэта будзе крышку пазней, а ўжо зараз падцягваюцца людзі і ў рэгіёнах. У прыватнасці падказваюць мне калегі, што Магілёў у нас ёсць на сувязі, і там з намі будзе працаваць наш калега Яўген Меркес. І наколькі я разумею, ужо зараз мы можам перанесціся на нейкі час, зірнуць, што робіцца ў Магілёве на гэты момант. Вітаю вас, Магілёў на сувязі. На дадзены момант о 6 гадзіне распачынаецца акцыя на вуліцы Ленінскай 29. Менавіта тут вырашылі магілёўцы сабрацца ў чарговы раз, каб выказаць свой пратэст супраць дэкрэта нумар 3 і выказаць сваё абурэнне той сітуацыі, у якой знаходзіцца наша краіна зараз. На дадзены момант каля дома па адрасе Ленінская 29 каля 100 чалавек мы назіраем. Людзі пакуль што разбітыя на групоўкі, не яднаюцца. Сёння ў горадзе таксама прайшоў вельмі моцны дождж. Магчыма, гэта адпугнула некаторую колькасць удзельнікаў, але людзі працягваюць далучацца. Зараз мы паразмаўляем з магілёўцамі, магілёўчанкамі. Вітаю вас, прамая трансляцыя телеканала Белсат. Чаму вы сёння вышли на гэтую акцию? Ну, хотелось бы проблему свою сказать. Почему по улице Строителей никогда у нас нет хорошей дороги? Дорога очень плохая, сплошные колдобины, дырки, не пройти, не проехать. Куда смотрит наша, так сказать? А як же дэкрэт нумар 3? Уласна, гэта акцыя меркавалася як пратэст супраць дэкрэта нумар 3 аб дармаедах. Ну, я к этому декрету никакого отношения не имею, так сказать. Так что я вышла со своей проблемой. Вот это моя сестра. Я на пенсии, конечно, трудно смотреть на людей, на эти проблемы. Ну, что я могу сказать? Тяжелая у нас жизнь в Белоруссии. Нету работы у молодых людей. Зарплата очень маленькая. Поэтому люди... У них не выдерживают нервы, терпения нету. И поэтому они вышли, чтобы что-то сказать правительству и мэру города, чтобы мэр думал о своем народе, чтобы он заботился о нашем городе, потому что наш город, Могилев, очень красивый город. И чтобы он заботился о районах, особенно там, где я живу, на Доке. Это действительно у нас творится безобразие. У нас, то есть, ремонт не обеспечен дом, особенно где я живу, дом 9. Нету ремонта в подъезде.
То есть страшно смотреть на наш дом, это правда. Потом действительно дороги очень фронтовые, сказать можно, что даже портится техника и машины. Поэтому, ну что я могу сказать, чтобы... Отремонтировали наш район. И чтобы Да, было всегда чтобы всё у нас светло. было хорошо. Чтобы было светло. И чтобы мы по улице по нашей не ходили в и не темноте, а чтобы всегда был свет. Дякую. Ми почули міркування могилівців, які потиху збираються на Ленінградській 20, на вулиці Ленінській 29. Зараз уже каля 100-130 чоловік тут зібралося, а ми передаємо, ми протягуємо нашу трансляцію. Я нагадаю, што мы працягваем прамую трансляцыю з Магілёва, дзе сёння о 6 гадзіне распачынаецца акцыя пратэсту супраць дэкрэта нумар 3. Мушу таксама адзначыць, што дваіх актывістаў з Магілёва ўжо пасадзілі на 15 сутак. Гэта Олег Аксёнаў з БХД і Владимир Шанцаў з АГП, з кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Таксама Александр Сілцоў з руху за свабоду на дадзены момант быў выкліканы ў міліцыю і знаходзіцца ў пастарунку, з ім праводзіцца размова міліцыянтамі. А Ігора Барысава з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада блакуюць у ягонай кватэры, ён не можа далучыцца да сённяшняй акцыі пратэсту. На акцыі мы бачым таксама супрацоўнікаў міліцыі ў штатскім. Вядзецца відэафіксацыя. Добрый день, чаму вы выйшлі на сённяшнюю акцыю пратэсту? Уже до меня подыходила дзяўчына, я ей говорю, как атрымаць. Вітаю, чаму вы выйшлі сёння на акцию протеста? Телеканал Белсат, прямая трансляция. Потому что сегодня день Конституции, а Конституция — это основной закон, а господин Лукашенко нарушает его уже 23 год. Вот поэтому никак. Вот если бы не жена, то я уже давно бы уже, наверное, куда-нибудь уехал, например, за границу. Какая ситуация у іншых могилевцев? Ці хапае працы на угол? Я знаю, что наши соседи все очень жалуются. Последний год пенсионеры, которые шли еще там 6-7 лет назад строем голосовать за Лукашенко, сейчас они все его клянут. И уже я их успокаиваю, говорю, да не надо уже так сильно. Эти бабушки, они его уже, просто ненавидят, это точно. Могилевские бабушки, которые все в 1994 году все его выбирали. На честных выборах. Вітаю вас. Чому ви вийшли на сьогоднішню акцію? Потому что имею право выходить. У нас же заявлено, что у нас свободная страна. Значит, мы имеем право ходить где угодно. Высказывать свои мысли. Вот так. Поэтому я и вышел. Пока еще за то, что ходишь по улицам, в тюрьму не сажают. Поэтому пока не будут сажать в тюрьму, буду ходить. Але ось нам вядома, што 4 грамадскіх актывістаў і палітычных лідараў з Магілёва, дваіх з іх блакуюць на дадзены момант, яны не могуць выйсці на гэтую акцию, а двоих уже посадили на 15 суток. Как вы до этого ставитесь? Конечно, отрицательно. Тем более одного из них, Шанцева, вообще тайком, закрытым судом, даже скрывали от этого. Дякую. А я нагадываю, что распочинається акція. Я в недалекім минулым морский офицер, служив в элитных войсках морских Советского Союза и гэтым ганаруся.
Після служби я вернувся на родину, у родний Могилів. Я поэт, пишу верши красивые, про любовь, про счастье. Ну, в интернете прочитайте. Я вот должен вам отчитаться. Вы что, с КГБ? Вам про любовь и про женщин красивых. Ведаете, коли корабль вертается с дальнего походу, то тогда вельми шмат на причале народу приходит сустрэчі. І вельми теплые, приємні зустрічі відбуваються. Я нагадую, что у Могилеве зараз каля 150 человек собралось каля дома на улице Ленинской, 29, и мы передаем эфир у Менск. Целую нет. Вітаємо вас яшчэ раз на плошчы ля кінотэатра «Кастрычнік» на станцыі метро Акадэмія навук у Менску. Акцыя пратэсту «Марш недармаедаў» сабраў ужо прыкладна 400 людзей. Прыкладна дакладную лічбу на дадзены момант даць пакуль складана. Тут прысутнічаюць прадстаўнікі розных палітычных партыяў. На сённяшні дзень ужо 118 затрыманняў адбылося у Беларусі праз маршы недармаедаў. Аднак гэтая акцыя дазволеная. І вось цяпер прадстаўнікі анархісцкага руху, анархакамуністы пачынаюць рух. Перад гэтым яны зладзілі такі імправізаваны перформанс, прынеслі барабаны, чорныя сцягі, чорна-чырвоныя сцягі, расцяжкі. Увогуле вельмі шмат сімволікі як партыйнай, беларуская хрысціянская дэмакратыя, беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, гавары праўду. І проста бел-чырвона-белыя сцягі, шмат самаробных плакатаў, расцяжак, крэатыўныя лозунгі. Хтосьці нават вырабіў труну, дзе пахаваны мусіць быць дэкрэт нумар 3. Вось так людзі падыходзяць крэатыўна да гэтай акцыі пратэсту. Нават дзяржаўны беларускі сцяг можна пабачыць. Вось каля фрэш-кафэ на вуглу можна ўбачыць і чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг афіцыйны побач з нацыянальным бел-чырвона-белым. Гэта дазволеная акцыя, сабрала прыкладна 400 удзельнікаў на дадзены момант. Яны стаяць ля кінотэатру «Кастрычнік» і ўжо паволі пачынаюць рух. Як было заяўлена папярэдне, гэтая акцыя, гэтае шэсце мусіць прайсці да плошчы Бангалор. Традыцыйна дазволеныя Менгарвыканкамам шэсці адбываюцца менавіта там. Добрый день. Скажите, чему сегодня вы на марше недармаедаў? Я просто спустился послушать. Просто стало цікаво, правда? Нават тыя, хто не збіраўся ісці на марш, далучаюцца, бо ім цікава. Невядома, чаму тут стаяць вось такія агароджы. Прысутнічаюць супрацоўнікі міліцыі, натуральна, у цывільным, у форме. Дякую вам, Кацярына, я вас бачу у Оршы і на суде так само. Дзякуюся вось нашаму тэлеканалу. Скажите, ці распачалося ўжо шэсце? Пачалося шествие, да, мы присоединились. «Говори правду» присоединилась к шествию. Далучылася «Говори правду», іншыя палітычныя партыі распачалі шэсце на Бангалор. Тым часам іншыя удзельнікі пакуль што стаяць ля кінотэатру «Кастрычнік». Настоящий дармоед тот, кто придумал этот декрет. Прощай, декрет, мы прощаемся с тобой навсегда. Мы будем рады похоронить тебя и больше никогда тебя не видеть.
Скажите, а іншыя палітычныя партыі, іншыя ўдзельнікі ўвогуле далучыліся да 6, ці яны плануюць там стаяць, як вы па вашых назіраннях? Мы бачым, што там сцягі ідуць, таму што далучыліся, да, тут адсюль гэта не бачна. Ну, але нам падаецца, што усім сёння хочацца адчуць, што ўсё ж такі людзі выйшлі, што людзі зноў кажуць, што трэба развіваць краіну, хопіць стаяць на месцы, хопіць нам распавядаць, як мы добра жывем. Давайте нарэшце нешта рабіць, як добра жыць. Так, вось мы бачым, што людзі скандзіруюць не дэкрэту нумар 3 Лукашенка сыход. Яны рушылі да плошчы Бангалор. Можна заўважыць, як некаторыя мінакі далучаюцца да 6, прыкладна 5 сотняў удзельнікаў акцыі пратэсту. Можна такую лічбу даць на дадзены момант. Людзі пляскаюць у ладкі. У сацыяльных сетках можна было пачуць меркаванне, што зусім не трэба ісці на Бангалор, а ў некае іншае месца. Але калона рушыла на Бангалор. Рушыла калона на Бангалор, як і было дазволена уладамі. Добрый дзень, спадар, які трымае чырвона-зялёны дзяржаўны афіцыйны сцяг з Беларусі. Чаму такі? Ну, хотел бы показать просто разнастайность тых протестов, разнастайность людей, які приймають удел у цяперашніх протестах. Тому що ми можемо бачити, що у регіонах, у городах на протесты виходить ушорочний електорат Лукашенка, можна сказати. Тобто, гэты протест ён ширэйший за прихильников чырвона-белого сцяга, там, герба погоня. Гэты протест ён значна ширэйший. Гэта протест людзі просто стаміліся і хацяць зменаў. Хацяць зменаў у выбарчым заканадаўстве, хацяць зменаў у законы масавых мерапрыемствах, хацяць, каб прыпынілася цэнзура на тэлебачанні. Гэта ўжо больш просто за той традыцыйны пратэст, які заўсёды просто ўлада маргіналізавала. Таму я хацеў бы паказаць, што такія людзі ёсць здесь, і мы іх бачылі ў рэгіёнах і ў Менску. Дякую за ваш каментар. На пачатку калоны ідуць актывісты, яны трымаюць у руках Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, бо сёння не толькі марш недармаедаў, але і дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Давайте пагутарым з удзельнікамі акцыі пратэсту, якія ідуць наперадзе калоны. Добрый дзень. Скажите, што для вас значыць гэта акцыя пратэсту, гэты марш? Гэта выказванне нашых думак, што мы не дармаеды. Указ ён супярэчыць Канстытуцыі, і некаторыя дзеянні нашых уладаў яны не адпавядаюць рэчаіснасці, так не мае быць. Дзякую. Працягваецца рух калоны па праспекце Незалежнасці. Прыкладна 5 сотняў чалавек ідуць проста цяпер на плошчу Бангалор. Гэта прадстаўнікі розных палітычных партыяў, не толькі беларуская хрысціянская дэмакратыя, Гавары праўду, але і іншыя. Вось мы бачым, супрацоўнікі АМАПу суправаджаюць гэтую калону. Але пакуль што не было ніякіх інцыдэнтаў, акрамя таго, што да нас падышоў чалавек і паведаміў, нібыта на прыпынку ля Акадэміі навук адбылося затрыманне 4 асобаў. Пакуль што спраўдзіць гэтую інфармацыю я не маю магчымасці, але будзем удакладняць у найбліжэйшым часе, і заставайцеся з намі, сачыце за трансляцыяй, дасылайце вашыя пытанні, каментуйце. Гэтая акцыя дазволеная уладамі. Нягледзячы на гэта, да групы анархістаў падышлі
супрацоўнікі міліцыі і папярэдзілі іх, што не трэба рабіць вось гэты перформанс, які мы бачылі нядаўна. Сапраўды розныя палітычныя сілы, розныя партыі, нават з дзяржаўным беларускім сцягам выходзяць людзі, прынамсі адзін удзельнік дакладна. Працягваецца акцыя ў Магілёве, якая стартавала супраць дэкрэта нумар 3 на вуліцы Ленінскай, 29. Яна распачалася о 6 гадзіне. Пакуль што увесь пратэст не кіраваны, бо лідараў сённяшняй акцыі схапілі. Два з іх атрымалі 15 сутак. Александра Сілкова выклікалі у міліцыю, ён там па-ранейшаму знаходзіцца, а Ігора Барысава з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» блакуе міліцыя ў ягоным падворку. Колькасць пратэстоўцаў можна ацаніць прыкладна ў 150-180 чалавек. Людзі выступаюць на дадзены момант адзін за адным. Прысутных павіншавалі з Днём Канстытуцыі. І актыўна выступаюць, актыўна гучаць заклікі да адмены дэкрэта нумар 3. Славянский базар, на Могутный Божий. Про дожинки я уже не говорю, это святое. Чернобыльцев вот и забрали. Конституционный суд вот и восстановил. Но наш президент выше, чем этот суд. Вот и снова забрали, даже забрали лекарства бесплатные для чернобыльцев. Куда не пойдешь, говорят, кто не умер, тот здоров. Вот так и живем. И после этого из чернобыльцев живых уже мало осталось. А почему? Потому что чернобыльцы молчали. Они просто терпели, молчали и умирали. Умирали один за другим. Вітаем вас у Менску. Мы вярнуліся ў Менск. Цяпер калона, якая ідзе да плошчы Бангалор, уже павярнула з праспекту Незалежнасці. Прыкладна 5 сотняў удзельнікаў. Тут розныя палітычныя партыі. Калі ласка, паглядзіце, як машыны сігналяць у знак падтрымкі. Сігналяць машыны ў знак падтрымкі пратэстоўцаў. Нагадаем, што гэтая акцыя дазволеная ўладамі, гарадскімі ўладамі. Калону ўзначальваюць звычайныя актывісты і проста шараговыя грамадзяне, жыхары Менску, якія прысутнічаюць тут разам з кіраўнікамі палітычных партыяў. Варта адзначыць, што супрацоўнікі міліцыі ўжо падыходзілі да анархакамуністаў, якія зладзілі свой асаблівы перформанс на пачатку акцыі ля кінатэатру «Кастрычнік». Шмат хто з удзельнікаў трымае ў руках Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, бо менавіта сёння, 15 сакавіка,
День Конституции. Тыя ўдзельнікі, з якімі мы гутарылі, сапраўды адзначаюць, што яны выйшлі на акцыю пратэсту не толькі супраць дэкрэту нумар 3, дэкрэту аб дармаедах, але і супраць пагаршэння эканамічнага становішча, супраць абмежаванняў свабоды слова і гэтак далей, супраць дыктатуры увогуле. Вось такія лозунгі і такія патрабаванні сёння можна пачуць тут у Менску на дазволеным уладамі маршы недармаедаў, які, нагадаю, рухаецца да плошчы Бангалор. На пачатку гэтага маршу недармаедаў, калі людзі стаялі ля кінатэатру «Кастрычнік», іх колькасць складала прыкладна 400. Цяпер, калі калона запоўніла амаль увесь тратуар, усю вуліцу, і можна сказаць, што колькасць перавышае 500 на дадзены момант дакладна. Добрый день, господарства. Вы у живым эфире Белсату. Скажите, калі ласка, чаму сёння вы тут? Чаму для вас гэта важна? Важно, тому что для меня асабіста дармаеда ў краіне няма, ёсць беспрацоўныя. Таму трэба працаваць не над праблемай дармаедства, а над праблемай беспрацоўя. Шмат каго дэкрэт нумар 3 не закрануў асабіста, але яны выйшлі на знак салідарнасці. Ці датычыцца гэта вас? Вось у мяне менавіта такая сітуацыя, так. Бо сярод сяброў і знаёмых шмат беспрацоўных, і гэту праблему трэба вырашаць, бо таксама асабіста кранае тое, што людзі з'язджаюць з краіны, не маючы тут перспектываў працы, шмат сяброў з'ехала, а не мусіць з'язджаць, мусіць заставацца тут і жыць у гэтай краіне, у гэтым цудоўным горадзе. Дзякуй вялікі. Таксама меркаванне, што не варта было ісці на плошчу Бангалор, можна такое было прачытаць у сацыяльных сетках, але ўсё-такі людзі пайшлі на месца, дазволенае ўладамі, і ніякіх інцыдэнтаў, прынамсі цяпер не адбываецца, калі больш за 500 удзельнікаў акцыі пратэсту ідуць па вуліцы Сурганава да плошчы Бангалор. Гэта шэсце распачалося а 6 гадзіне вечара. Да гэтага удзельнікі стаялі ля кінатэатру «Кастрычнік», і там анархісты зладзілі цікавы перформанс, і да іх падышлі супрацоўнікі міліцыі ў форме, нягледзячы на тое, што акцыя дазволеная, і ў прынцыпе ніякіх нараканняў пры законных паводзінах удзельнікаў не мусіць быць. Зараз мы паспрабуем прайсці на пачатак калоны. Сапраўды, даволі складана не парушыць нешта, бо прыходзіцца ісці па праезжай частцы. Зараз мы паспрабуем ўсё-ткі ісці па ходніку, каб не парушаць правілы дарожнага руху, бо сапраўды людзі паводзяць сябе арганізавана. Не ўзнікае ніякіх канфліктаў, ніякіх праблемаў. Па меншасці мы не бачылі. Хто сапраўдны дармаед, той, хто выдумаў дэкрэт. Вось такі лозунг, вось такі плакат трымае спадарыня. Добрый день, вы в живом эфире Белсату. Скажите... Я вас дякую за вашу працу. Скажите, что... со свободой односной. Это вот спадарыня написала, просто рука стомилась. Вот она откажа.
Ну, написала все якось. Сапраўдна дармаеды тыя, што краіну да торбу давялі. Сапраўдна дармаед той, хто выдумаў дэкрэт. Нічога, мабыць, новага, все разумеюць. А мы выйшлі. Я, насамрэч, пенсіянерка, но аднак я яшчэ і дармаедка аказалася. Вось так бывае ў жыцці. Вось так абураюцца людзі, якія пенсіянеры, але аказаліся і дармаедамі адначасова. А цяпер я хацела б перадаць слова маёй калезе. Вольга Давыдова цяпер знаходзіцца ў горадні, і я перадаю слова ёй. Вольга Давыдова, горадня, калі ласка. Так, карацей, гляди в 2 словах, блядь, она меня дорубит просто, я не знаю. Мы в эфире. Прошу прощения. Так что да Гродно, вот мы літаральна натуральна будем спрабаваць прорвацца ў любым выпадку і даць шаноўнаму гаспадарству інфармацыю апошнюю. Нема сувязі пакуль. Поехали. Куда поехали? Нас не отпустили. Карацей, апошнія навіны. Другі раз. Даведаліся, што зараз утрымліваюць супрацоўнікі ДАІ нашых калегаў Вольгу Давыдову і Алеся Залеўскага, якія знаходзяцца ў горадні, якія, на жаль, не могуць выйсці ў эфір. Калона пратэстоўцаў рухаецца цяпер да плошчы Бангалор, перавышае 5 сотняў удзельнікаў. Колькасць пратэстоўцаў перавышае 5 сотняў. Яны скандзіруюць «Жыве Беларусь», іншыя палітычныя лозунгі. Спадар вось трымае перавернуты выяву Александра Лукашенко. Патлумачце, калі ласка. Ну все, пора, как говорится, перевернуть это все. Так вот и держим. А сегодня День Конституции. Какая у нас в Беларуси Конституция? Вы где-нибудь ее видели? Мы, допустим, нет. Мы хотим, чтобы она была. Это очень важный праздник для нас. Потому что мы хотим, чтобы Конституция стала с колен на ноги. Дякую. Я нагадаю, что наши коллеги не доехали до горадні. Вольга Давыдова не може вести ефір. Просто працовники ДАІ спинили їх, не давши доехать до горадні. Мы у Менску на марше не дармоедов. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, чему сегодня вы тут? Потому что достало все, зарплат нету, работы нету. Народ уже не может терпеть это все и вышел. Вот нас много сегодня собралось. Я надеюсь, 25 марта соберется еще больше. Не может такое больше продолжаться. Надеюсь, нас увидит администрация. Все наладится, поднимут зарплату. Ну, конечно, надо менять власть. Все сначала. Ну, не знаю. Много слов, хочется много сказать. А ці ви виходили ранее на такие акции протесту? В Гомеле выходил. Я сам с Гомельщины выходил. То бок вы в Минск приехали адмыслова поудзельничать в акции? Поддержать наших земляков столичных. Ну, чтобы все видели, что вся Беларусь объединилась с нами. Все. Чтобы все дома не сидели, не боялись. Нашу власть выходили и поддерживали нашу власть. Дякую вялікі. Вось чалавек прыехаў з Гомельшчыны адмыслова, каб выказаць сваю салідарнасць пратэстоўцам на марше недармаедаў у Менску.
прыкладна 1000 удзельнікаў. Вось такія звесткі дае шэраг СМІ ад 500 до 1000 просто цяпер на дазволеным уладамі маршы недармаедаў. А я перадаю слова майму калегу Алесю Залеўскаму. Недармаедаў. І гэта нягледзячы на фактычна блакіроўку ўсіх журналістаў тэлеканала Белсат у самім горадзе, а таксама нас, людзей, которые ехалі з Менску, не толькі нас, але таксама і палітык Алексей Янукевич. Мы затрыманыя. Наша група затрыманая на этапе 10 кіламетраў, не даехаўшы да горадні, і гэта другі раз. Де ми зараз? Так, ну, по пачатку трэба, кажуць, распавесці. Хаця мы цяпер знаходзімся каля старога ДАІ, гэта 10 кіламетраў ад горадні, дзе цяпер адбываецца марш недармаедаў, сход у парку Жалібера, больш за 1000 чалавек прымае ў ім удзел, перадаюць нашыя калегі, которых яшчэ пакуль не заблакавалі. Большуню заблокавали таксама Алексея Янукевича, палітыка, который кіруецца з Менску на акцыю ў горадзе. Ну і мы другі раз уже спыненыя супрацоўнікамі ДАІ на працягу 10 кіламетраў. Спрабавалі аб'язджаць уже усялякімі шляхамі, і фактычна 10 кіламетраў нам не хапіла да горада. Чапляецца да усялякіх дробязяў, паміж супрацоўнікамі ДАІ нібыта няма сувязі, ніхто не ведае, што папярэднія спынялі і за што. Вот, так что, ну, мы будем спрабаваць еще все-таки дорваться до горадні и выйти оттуда эфир. Вы большой герой, правда? Добрый день, зноў у Менску на маршы недармаедаў. Вітаю вас. Тут прыкладна 1000 удзельнікаў, 6. Яны прайшлі сюды ад плошчы ля кінатэатра Кастрычнік 6 па вуліцы Сурганова і цяпер ідуць на плошчу Бангалор. Пакуль што інцыдэнтаў з затрыманнямі падчас акцыі пратэсту не было. Акцыя дазволеная уладамі. Сёння разам з маршам недармаедаў яшчэ і Дзень Канстытуцыі, таму шмат хто з удзельнікаў трымае Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь у руках, шмат нацыянальнай сімволікі, партыйнай сімволікі розных палітычных партыяў. Людзі скандзіруюць, хто галоўны дармаед, беларускі прэзідэнт. Вось такая картинка. Просто цяпер вы можете убачыць, колькі людзей, много хто прыехаў з іншых рэгіёнаў у Менск, каб выказаць салідарнасць. Варта нагадаць, што за апошні час адбылося 118 затрыманняў паводле інфармацыі праваабаронцаў з праваабарончага цэнтру «Вясна». Не толькі актывісты былі затрыманыя, але і журналісты і блогеры. І калі журналістаў пакаралі проста штрафамі, то блогеры, вось, напрыклад, Сергей Пятрухін, атрымалі сотні арышту. Выказалі сваю занепакоенасць гэтым становішчам і новым відком рэпрэсіяў у Беларусі прадстаўнікі ЗША, Еўразвязу, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і АБСЕ. Папярэднія акцыі былі не дазволеныя ўладамі, але гэтая дазволеная. Добрый день. Добрый день, спадарыня. Что вы уже в эфире Белсату? Что привело вас на марш недармоедов? Ой, возмущение. Что народ образили, обозвали тунеядцем. Самый трудолюбивый народ, да? Отобрали от его все правы. Вот, отобрали пошлые, надею на
людей спочатку зволили з праці, вот, а потім їх обозвали дармоедами. Вот. Ці гэта вас абражае моцна. Вельмі абражае. Называюць туніяцамі. Ну як гэта? Калі вот людям нечага есці, у людей сем'і, да? А ім яшчэ трэба нешта плаціць дзяржаве, якая давяла да гэтага. Вось такія меркаванні сёння гучаць на маршы недармаедаў. А я перадаю з задавальненнем слова майму калегу ў студыі Валеру Руселіку. Ну что ж, спадарства, працягваем наше ўключэнне з рэдакцыі Белсат. Акцыя адбываецца ва ўсіх 3 гарадах: Менск, Магілёў, таксама Горадня. На жаль, наши журналісты не даехалі пакуль што да заходняга абласнога цэнтру. Іх усцяж блакуюць супрацоўнікі дарожнай аўтаінспекцыі. Між тым, паводле паведамленняў нашых калегаў з іншых медыяў, таксама з сацыяльных сетак, у Горадні больш за 1000 чалавек пратэстуюць на дадзены момант у гарадскім парку Жалібера. У Магілёве таксама, прынамсі, сотні людзей выйшлі на вуліцы, і ў Менску па розных падліках некалькі тысяч чалавек таксама пратэстуюць. Пры гэтым спадарства пратэст даўно перарос папросту акцыю супраць дэкрэту аб дармаедстве. Гучаць лозунгі і агульнаэканамічныя, і сацыяльныя, і палітычныя у тым ліку. Будзем сачыць далей, будзем трымаць пальцы за калегаў, якія накіроўваюцца ў Горадню. Між тым, на момант перанесемся ў Магілёў, зірнем, якая сітуацыя на гэты момант там. Поэтому я первый раз пришел по состоянию здоровья, конечно, и все благоприятно. Вітаем вас, мы знаходзімся ў Магілёве, дзе на вуліцы Ленінскай 29. Зараз адбываецца таксама акцыя супраць дэкрэту нумар 3. На дадзены момант каля 200 чалавек знаходзіцца тут. Вельмі актыўна людзі выказваюцца, гучалі заклікі да вызвалення Анатолія Лябедзькі, усіх палітычных зняволеных, асобна ўзгадвалі гомельскага відэаблогера Максіма Філіповіча. Пратэстоўцы зараз гукаюць «Жыве Беларусь». Таксама варта адзначыць, што лідараў сённяшняй акцыі ў Магілёве тут няма. На дадзены момант 2 чалавекі знаходзяцца ўжо на сутках, ім па 15 сутак далі. Аднаго з актывістаў блакуюць на кватэры, а Александра Асілкова сёння адвезлі ў пастарунак для прафілактычнай размовы. Молодые люди, вітаем вас. Телеканал Белсат, прямая трансляция. Скажите, чему вы вышли на сегодняшнюю акцию? Тому что экономичная политика влады на данный момент бесперспективная. А в особенности это декрет номер 3. Нету рабочих мест, а они еще требуют с безработных деньги. Куда залазить в пустой карман? В кармане в том и так ничего нету. Так что... Вас так само признали дармоедом? Так, да. Да, за 15-й год признали. Пришло 360 рублей письмо. З гукаўзмацняльнікаў на дадзены момант мы чуем таксама запрашэнне ад магілёўскіх уладаў. Сёння стала вядома аб тым, што кіраўнікі горада сустрэнуцца з усімі, хто хоча абмеркаваць як дэкрэт нумар 3. Грамадскія прыёмныя будуць працаваць з 14 до 20 гадзін. Намеснік мэра будзе сустракацца з людзьмі, а таксама дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Але людзі скандуюць ганьба і працягваюць выступаць супраць дэкрэта нумар 3. Вельмі актыўна дзяліліся таксама праблемамі з адсутнасцю льготаў для чарнобыльцаў і эканамічнай сітуацыі ў краіне. Мы перадаем эфір у Менск да Кацярыны Андрэевай.
зноў вітаем вас на Менскім маршы недармаедаў. 2000 удзельнікаў прыкладна цяпер рухаюцца да плошчы Бангалор па вуліцы Суканова. Яны скандзіруюць не дэкрэту нумар 3 «Лукашенко, сыходзь». Таксама вось бачым цікавыя лозунгі на плакаце «Лукашенко, не выкалуплівай ізюм из моей булкі». Такі крэатыўны лозунг трымае адзін з пратэстоўцаў. Добрый день. Скажите, чему сегодня вы тут узначальваете колонну на Менскім марше недармаедаў? Я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Что больше за все абурае удзельнікаў гэтай акции протесту? Вот за что особисто вы вышли? Мне кажется, тут слишком много слов. Мы просто будем говорить и не закончим до того момента, как закончится акция. А что самое главное? Самое главное — это отсутствие уважения к своему народу, который выбрал этого президента. Самое главное — это отсутствие совести. Вось бракуе павагі ад уладаў да народу. Такія гучаць думкі і меркаванні на Менскім маршы недармаедаў. 2000 удзельнікаў прыкладна цяпер тут. Прабачце, часам могуць узнікаць тэхнічныя нязручнасці, бо мы рухаемся. Сапраўды улады дазволілі, у адрозненне ад папярэдніх акцыяў і у адрозненне ад папярэдніх маршаў недармаедаў. Вядома, што раней былі пакараныя удзельнікі несанкцыянаваных маршаў. 118 арыштаў адбылося пасля маршаў, якія прыйшлі ў сакавіку, і сакавік стаў сапраўдным месяцам народных пратэстаў. Добрый день. Вы на чале колонны, узначальваете, можно сказать, рух на площу Бангалор. Чему вы тут? Это ваша первая акция протеста? Это моя вторая акция протеста. Все то же самое, как и в прошлый раз. Мы просим его уйти, во-первых. Во-вторых, отменить сразу же декрет. Але ён был припынены декрет на год. Это просто агония какая-то у него началась, но... Вось рухаюцца людзі, яшчэ не дайшлі да плошчы Бангалор. Яны скандзіруюць «Жыве Беларусь». І, што цікава, узначальваюць колонну не вядомыя палітыкі і не актывісты, якія ўжо раней вядомыя шмат гадоў выходзілі на мітынгі. Гэта проста шэраговыя жыхары Менску, шэраговыя грамадзяне. Таксама папулярны лозунг «Салідарнасць» для людзей. Вось можете пачуць. Для тых, хто нядаўна далучыўся да прагляду нашай трансляцыі, я нагадаю, што акцыя «Марш недармаедаў» у Менску дазволеная ўладамі. Прыкладна 2000 удзельнікаў ідуць ад кінатэатру «Кастрычнік» да плошчы Бангалор. Як вы оцениваете то, что ваших лидеров затрымали? Калі пачытаць плакаты самаробныя ў натоўпе, то цікавыя думкі можна пабачыць. Напрыклад, «Милиция, переходите на сторону народа, народ вас не обидит». Трымае спадарня такі плакат. Кожны напісаў тое, што хацеў. Кожны выходзіць за нешта свае. Нават дзяржаўны беларускі сцяг лунае панад натоўпам у 2000 удзельнікаў прыкладна, які рухаецца да плошчы Бангалор.
заставайтесь з нами, вы можете задавать ваши пытанні. Як думаете, ці скончится такая практика в Беларуси коли-небудь? Коли-небудь скончится, коли мы переможем. Пока что, конечно, она будет протягиваться, гэта акція запомнена. Скажите, что для вас особисто значить гэты марш? І вось цяпер ён дазволены, але вядома, што заявку падаваў прынамсі Анатолій Бедька з паплечнікамі, цяпер ён атрымаў 15 сотняў арышту. Як вы ацэніце сённяшні марш недармаедаў? Ну, не трэба забывацца, што сёння ў першую чаргу дзень Канстытуцыі Беларусі, які быў, якая в том выглядзе, в яком она была прынята калісьці, калі абвешчвалі незалежнасць Беларусі. І зараз я мяркую, што якраз гэты дэкрэт больш всего добра паказвае, як улада парушае Канстытуцыю. Таму вось за мной ідзе жанчына з Канстытуцыі, я лічу, што гэта вельмі паказальна. Трымае у руках, шмат удзельнікаў трымаюць у руках Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Спадарня Галіна, добрый день. Покажите, что вы написали на Конституции. Я бачу. Конституция Республики Беларусь, которая нарушается президентом, гарантом Конституции. Позор. А что трэба зрабіць, калі пачне выконвацца Конституцыя? Што трэба рабіць, калі выконваецца Конституцыя? Не, што трэба рабіць, каб яна выконвалася? У першую чаргу Лукашенко. І ўсё будзе добра. А дэкрэт номер 3 тут вось до чаго? Так все ж нарушена Конституция. Антиконституционный указ полностью. Антиконституционный, как и многие другие его указы. Дякую за ваше меркаванне. Вось вы скандзіруеце разам з натоўпам, хто галоўны дармаед беларускі? Президент. А чаму вы так лічыце? Потому что он принял этот указ. Акрамя гэтага дэкрэту, што вас абурае? А что, кроме этого декрета, что? Што вас абурае яшчэ сёння ў Беларусі, акрамя гэтага дэкрэту номер 3? Не абурай, мне перемены, которые, наверное, скоро будут в Беларуси. Натхняюць перамены. Да. И то количество людей, которые выходят в регионах и которые пришло сегодня, это, наверное, очень здорово. Дякую. Зараз мы ў Менску ідзем да плошчы Бангалор разам з натоўпам. Я перадаю слово майму калегу Яўгену, які цяпер знаходзіцца на акцыі марш недармаедаў у Магілёве. Помимо тосков, египетской земли, на скрайне. У Магілёве працягваецца акцыя супраць дэкрэту нумар 3. Людзі па-ранейшаму стаяць каля будынка на вуліцы Ленінская, 29. Вельмі актыўна выступаюць выступоўцы. Зараз каля 150 чалавек знаходзяцца, і мы паразмаўляем з удзельнікамі сённяшняга пратэсту. Вітаю вас, телеканал Белсат, вы в прямом эфире. Чему вы вышли на сегодняшнюю акцию? Я вышла на акцию поддержать всех людей, собравшихся сегодня. Со своей стороны я представляю простой народ и простой рабочий класс. У нас семья многодетная, 6 человек. Муж вынужден работать за 28 рублей. И содержать на эти деньги семью просто невозможно. У нас долги за квартиру, за газ, за свет. Он знает, что если уволится, то работы ему больше не найти. И эту работу мы когда-то тоже получили очень нелегко, даже как социальники. Пришлось несколько раз оббивать пороги биржи труда, чтобы даже получить работников ЖЭУ, уборщика. Вот. А цены растут, коммуналка в этом месяце еще больше повысилась. Одеть детей мы тоже не можем уже, потому берем у знакомых через группы какие-то в социальных сетях. В общем, я вышла, чтобы сказать, чтобы все услышали, потому что я знаю, что многие сталкиваются с такими проблемами. И жить невозможно. Вот стало. И мне стыдно перед детьми. Я не знаю, что им сказать, как их одеть, как их обуть. Мы брали кредит, чтобы купить зимнюю обувь даже. Вот, и у меня день превратился как в ночь, потому что я не знаю, чем я завтра буду кормить детей. И как я это буду делать, за какие деньги. Спасибо. Дякую. Я нагадаю, што працягваецца акцыя ў Магілёве. Мы зараз знаходзімся па-ранейшаму на вуліцы Ленінская, 29.
каля 150-180 чалавек удзельнічае ў сённяшняй акцыі, на якой таксама прысутнічае вельмі багата супрацоўнікаў міліцыі у штатскім. Вітаю вас. Чему вы вышли на сегодняшнюю акцию? Ну, чтобы высказать свою точку зрения, чтобы, да, потому что нас никто не слушает, как бы молодежь особенно, всех закрывают в университетах сейчас, вот, в общежитиях. Вот. Ну, чтобы нас услышали, чтобы посмотрели, что как бы молодежь тоже есть в этом государстве. Потом... А вы так само студент? Ну, уже нет. Ну, недавно был, да, но уже сейчас уже нет в данный момент. А что вы маете на увазе под тем, что студентов утрымліваеце как бы действий, чему они тут не удельничают? Ну, сегодня, допустим, в Могилеве, вот как мне рассказывали друзья, которые учатся, у них пары переносили сегодня на 18 часов, то есть до 9 вечера были. Также в некоторых колледжах там концерты переносили, мероприятия, вот там с 16 на сегодня переносили на 16 часов, на 18. Вот, то есть, ну, как-то пытаются препятствовать, то есть, вот. Дякую. А ми з Могилєва передаємо ефір у студію Білсата Валерію Русєвіку. Што ж, спадарства, тым часам у горадні пратэстоўцы прыйшлі да мясцовага гарвыканкаму, запатрабавалі, каб мясцовыя ўлады выйшлі да іх, аднак выйшла толькі адна з намесніцаў, сказала, што вось можна прайсці, мэр желает паговорыць з людзьмі, хай заходзяць у залу, зала умяшчае толькі 250 чалавек, людзі абураныя, гавораць, каб чыноўнікі самыя выходзілі да народу са сваіх цёплых кабінетаў і гаварылі з народам там, дзе стаіць народ. Аднак вось забалтваюць чыноўнікі, якія выйшлі, не хочуць выходзіць на вуліцу да народу. І спадарства, калі ёсць магчымасць з горадні, найперш дасылайце, калі ласка, праз СМС паведамленні, што адбываецца, будзем таксама аператыўна інфармаваць. Тым часам пераключаемся на пратэст у Менску, і ўжо зараз слова Каці Андрэевай. Катя. Вітаю вас у Менску. Просто цяпер калона прыкладна з 2000 удзельнікаў рухаецца да плошчы Бангалор. Гэта марш недармаедаў, дазволены ўладамі. У адрозненні ад папярэдніх, ужо 118 чалавек пададзеных праваабаронцаў былі затрыманыя, арыштаваныя і альбо атрымалі сотні у выніку папярэдніх акцыяў пратэсту. Добрый дзень. Чаго вы чакаеце ад сённяшняй акцыі? Ці спраўджваецца пакуль што вашыя чаканні? Для мяне гэта акцыя, яна падрыхтоўка да 25 сакавіка, і вось тады дэкрэт адменяць. Улады кажуць, і дзяржаўныя медыі кажуць пра радыкалізацыю абстаноўкі, пра тое, што настроі накаляюцца. Ці праўда гэта, і ці 25 сакавіка уяўляе такую небяспеку для ўладаў, як яны лічаць? У нас вельмі мірная апазіцыя, у нас няма радыкалізму. Ці вы належыце да нейкай палітычнай партыі? Не. А удзельнічалі раней у такіх акцыях? Да, кожны год. У сэнсе на Дзень волі? Так. Ну і не толькі. І не толькі. Перад менскай акцыяй адпаведныя мерапрыемствы прайшлі ў Пінску, Маладзечна, Воршы, таксама у Магілёве. Сёння ў горадні у Магілёве адбываюцца марш недармаедаў. Былі і ў Віцебску, і ў Бабруйску, і ў Баранавічах. Затрыманыя палітыкі і атрымалі ўжо 15 сотняў: Лябедзька, Рымашэўскі, Губарэвіч, Вольга Кавалькова, актывістка. У Маладзечні былі затрыманыя ў Воршы нашыя калегі-журналісты, і здымачная група Белсату была затрыманая і пакараная 30 базавымі велічынямі. Сыходзь, скандзіруюць людзі.
Добрый день, спадарыня, вы уже в эфире Белсату. Скажите, калі ласка, что для вас значит сегодняшняя акция? И потлумачьте, вот я домохозяйка. Свободу арестованным! Ой, очень сложно говорить, потому что очень сильно... Может, отойти немножко? Першиню на митингу, правда? Да, я первый раз на митинге, до этого никогда не участвовала, не принадлежу никаким политическим партиям. Ну, честно, то, что происходит в последнее время в нашей стране, это ужасно. А что больше за все обурает вас? Больше всего, ну, вообще данное шествие посвящено больше декрету номер 3, который, скажем так, сплотил людей, довел их до кипения. Вот. Меня сюда подтолкнуло выйти, ну, немножко чувство справедливости, потому что в последнее время очень сильно нарушается белорусская конституция. У меня даже... Сейчас, подождите. Я немножко... У меня 3 разных лозунга, сейчас я... Разными лозунгами. Конституция дармоед. У нашей краине она не працуе. Она не працуе, она не работает в нашей стране, потому что как вот за последние 2 недели хватают журналистов, блогеров, я знаю, с вашего телеканала задерживали, со Свободы, да, вас же задерживали. Нет? Но просто, когда людей хватают среди бела дня, увозят в неизвестном направлении, потом заочно присуждают им сутки, это ужасно. Дякую за ваше меркаванне. Мы передаем слово нашему коллегу Яўгену, який тепер знаходиться у Могилеве. Могилевский марш недармоедаў, як выглядае, калі ласка, Могилев? Так все ж таки, вы про что? Откажу. Самое цікавое, что ты, кто организует эти митинги, Спокойно, не кричите. Значит так. Вітаю вас. Ми знаходимося у Могилеве, де зараз вельми ажыўленая дыскусія распачалася. Справа ў тым, што да мітынгоўцаў, да ўдзельнікаў сённяшняй акцыі выйшаў Ігор Марзалюк, депутат белорусского парламента. Я задам вам вопросы, и вы на них ответьте. Чудовно. Значит, у кого реально есть проблемы с декретом и зарплатой, я никуда не пойду, я буду стоять возле той брамы. Подыходьте, разберемся на месте. Не сегодня, так завтра. Это первое. И другое. Памятайте, что Беларусь одна. Беларусь одна. И нема чего нам с вами делить. Это вы там. Так не топчите ее. Хотите Максима? День добрый, прямая трансляция телеканала Белсат. Утекайте. Я не утекаю. Что вы хотели сказать сегодняшним удзельникам акции? С чем вы вернулись сюда? Ну давайте. Ваша пропанова? Моя пропанова простая. Ну, тут попросту люди любят покричать. Адекватно оценивать ситуацию сегодня. День декрета припынено. Были помылки? Колоссальная колькость. Была дурость. Колоссальная была дурость. Помолчите, я не с вами зараз розмовляю. Мораторій накладений зараз? Накладений. Виплати припинені. А чому повинен він цілком бути відмінений? Він повинен бути відмінений у дочиненні до тих людей, які потерпіли то. Безумовно, відправляли листи щастя тим, хто продав. Это правда. І за гэта Міністэрства падаткаў і збораў павінна папрасіць прабачэння ў людзей. Гэта частка праўды. Ёсць другая частка праўда. Ёсць людзі. Я не кажу про тых, хто гарапашнікаў, якія са сваіх прысядзебных палеткаў жыве. Не кажу про тых людзей, якія рэальна не маюць заробку. Я кажу про тых людзей, якія дзесяцігоддзямі не плацяць падаткі. Разумееце? І чаму я павінен плаціць, а яны не павінны плаціць? Таму здаровае зерне ёсць. У чым дурость у тым, што не было базы дадзеных. Дурость у тым, што адбылася
бездарное, тупое выконание. Вот в этом проблема. Але калі казаць пра сутнасць дэкрэта, то ён правільны, на самай справе. Это моя позиция. Это першае. Другое. Дэкрэт гэты часовы. І мы будем нормально працаваць. До речі, 25 сакавіка, я не хочу просто говорить зараз, депутаты палаты прадстаўнікоў внесли некалькі сторонок заўваг. Я думаю, что большасць людей, якіх вывела у свой час и крыўда на этой дэкрэт, на этой улице, атрымаюць полную сатысфакцию. Я не хочу забегать уперед, але 25 сакавіка это будет зроблено. Ну и самое важное, коллеги, давайте думать про свою родиму, про свою краину. У 2010 годзе правокаторы зрабілі ўсё магчымае і немагчымае, каб Беларусь як мага даўжэй адышла ад Евросоюза. Зараз у нас нормализуются адносіны с Европой. Калі вы такие европатриоты и все остальное, думайте, что вы робите. Вам потребна страта территориальной целостности. Заткнись! Так, калі мы кажем про заработную плату, чакать, самое у меня великая зарплата. Прямая трансляция канала «Росат». Что вы сказать на заяву. Я хочу сказать, что он заслуживает уважения уже хотя бы, что пришел. Он поступил хотя бы по-мужски. Пусть каждый человек имеет право на свою позицию. Пусть огласит он свою зарплату. Пусть огласит. Почему должно? Так что по 500, я уже сказала ему, что по 500 долларов будет, як обещая наш правитель. Но мерзлюк, он ест сейчас голубцы, а ему добавят еще отбивнушек. А я ем капусту. У меня капусту заберут, дадут охряпку. Вот в чем справедливость. Пусть депутат ответит. Где работать? Где работать? Я дома написала список. Вот я написала обращение именно к Александру Григорьевичу Лукашенко. Дякую. Зараз у Магілёве адбылася вельмі ажыўленая дыскусія. Да пратэстоўцаў выйшаў Ігор Марзалюк, дэпутат беларускага парламенту. А таксама мушу заўважыць, што людзі рушылі нарэшце ад будынка па адрасе Ленінская 29 да плошчы Зораў. Я перадаю эфір Валерію Руселіку ў студыю Белсата. Што ж, спадарства, вяртаемся на момант у студыю. У рэгіёнах жарсці напаляюцца літаральна кожную хвіліну, і падобная сітуацыя адбываецца ў горадні. І Магілёве да пратэстоўцаў выйшлі прадстаўнікі ўладаў, чыноўнікі, таксама вось дэпутат палаты прадстаўнікоў. Аднак усё зводзіцца да таго, што вось ёсць дэкрэт, ёсць добры цар, а хтосьці на месцах штосьці не так выканаў, дзесьці перагнулі палку. Між тым людзі самыя гавораць, што мы не толькі пра дэкрэт прыйшлі сюды гаварыць, увогуле дастала сітуацыя ў краіне, і зводзіць усе гэтыя пратэсты, усе гэтыя хваляванні выключна да дэкрэту не мае сэнсу, таму што праблемы ў Беларусі значна большыя, і у тым ліку пра гэта ўжо зараз гаворяць і пратэстоўцы на акцыі ў Менску, дзе працуе наша калега Катя Андреева, ёй слова. Вітаем вас з Менскага маршу недармаедаў. Стала вядома, што ўжо колькасць дасягнула 3000 удзельнікаў. Сёння яны сабраліся тут, прайшлі 6 ад кінотэатра Кастрычнік да плошчы Бангалор. Вырашылі спыніць 6 ля Макдональдсу. Вось зараз прамаўляе, стоячы на камяні ў мегафон, Дзяніс Садоўскі. Шановні слухачі, я вам скажу, що нас тут собралося не так
люди еще идут и идут. Давайте скажем разом. Разом мы сила! 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 Вітаю вас. Ганьба російському телебаченню! Подарені прийшли на шесть. Так само ви вже в ефірі Белсату. Скажіть, як вам сьогоднішня акція протесту? Мы за, мы все за, потому что пусть мы еще не так молоды, да, вот, а наши родители отдают деньги ни за что. Домохозяйки, которые дома сидят, ухаживают за своими детьми, за мужьями, за внуками, они деньги, им есть куда тратить. А вот отдавать деньги впустую из-за этого декрета, это неправильно. Дякую. Скажіть, коли ласка, сьогодні ви так само на акції протесту. Що привело вас сюди і які ураження? Уражені, добрые уражені. Это я за народ, за беспрацовных, которые должны 360 рублей платить. А Лукашенко говорит, что это копейки ржавые. І вас це вельми обурає таке становище? Я его паразита выбирала в 94 году. Обманул меня, и теперь я хожу, не могу. Пока он будет у власти, люди будут ходить, я буду ходить. Так емоційно виказується сподарення і молодь, і люди сталого узросту, і середнього. Сьогодні присутнічають тут на марші недермоєдів. 3000 удельників для Макдональдса на площі Бангалор скандирують «Живе Білорусь». Коли мы живем один за одного, кажется, что никто не разделяет наши погляды. Добрий день. Сьогодні ви на марші недермоєдів. Чому тут? Як оцінюєте кількість людей? Як оцінюєте кількість людей? 3000 чоловік. Я думаю, что да, где-то больше может быть. Потому что сюда не видно вообще. Ну, собралось очень много. Кожен виходить зі своїми потребуваннями. А що конкретно вас обурає і примушає протестувати? То есть запрещает протестовать или что? Что вас примушає протестовать? Что выкликает обурение так? Ну, во-первых, то, что, ну, вы же сами понимаете, что работы нету, нельзя устроиться нигде, как бы, везде кланы семейные. И я, как и говорил, что молодежи не надо отвлекаться на, ну, как бы, если было бы другое правительство, то молодежь бы сконцентрирована была на новых технологиях, там, на передовых, как бы, и что-то придумали, лекарства новые придумали, операции, это, мы не отвлекались по такому поводу, если было другое государство. А так получается, что мы, наши умы, наши мозги находимся здесь. Тут і рух за свободу, і говори правду, і білоруська християнська демократія, представники політичних партій, і широкові громадяни, звичайні люди вийшли на марш недермоєдів. Дякую всім за удел. Пора менять. Ну вы готовы пойти на Майдан? На Майдан? Ось тут і російські телеканали. Давайте поглянемо, як виглядає це інтерв'ю. Подадут в отставку, то есть добровольно. Вот. Никакого Майдана не будет, поэтому мы призываем Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы он подал в отставку, чтобы не повторился украинский сценарий. Если не подаст, будем думать. Готовы какие-то силовые действия или что? Ну, я не в силах на эти вопросы отвечать, потому что как бы есть лидеры, да, я не лидер. Вот. То есть если лидеры заставят... Если лидеры не заставят, если лидеры позовут. То есть мы готовы. Добрый день, мы вельми хотели поговорить с вами. Отмовився говорити з нами російський журналіст. Він питався у чоловіка, ці готові до силових методів, до силових акцій представники опозиції. Ось чомусь менавіта так було сформульоване питання.
Хто свободний дармоєд? Однак представник російської преси сказав, що не може контактувати з нами. І адмовився патлумачыць, чаму ён менавіта такое пытанне задаў удзельніку акцыі пратэсту пра Майдан, пра сілавыя акцыі нейкія. 3000 удзельнікаў на плошчы Бангалор для Макдональдсу. Тут было вырашана спыніць 6. Шановні громадяни, мітинг сесія скончена, запрошую вас долучатися. Падар Денис, скажите, калі ласка, ці можна сказаць, што сабраліся 3000 чалавек, гэта значыць штосьці ў сённяшняй сітуацыі? 3000, як вы ацэньваеце гэту колькасць? Я просто не ведаў, бо не отсочу. Но 3000 гэта лічба даволі сур'ёзная. Напэўна, мы чакалі, можа быць, трошкі больш, але наперадзе яшчэ раз скажу, галоўная акцыя 25 сакавіка, таму рыхтуемся да яе, і я думаю, што гэта будзе важны крок для таго, каб дамагчыся сапраўды незалежнай і свабоднай Беларусі. Каб дамагчыся незалежнай свабоднай Беларусі, Дзяніс Садоўскі заклікае 25 сакавіка выходзіць на акцыю. Я перадаю слово маім калегам у Магілёве. Марш недармаедаў у Магілёве нарэшце дайшоў да кропкі свайго прызначэння, да плошчы Зорак. Каля 200 чалавек дайшлі сюды. Перад гэтым была вельмі ажыўленая сустрэча каля будынка на вуліцы Ленінская, 29. Людзі абураліся як малымі заробкамі, так самім дэкрэтам. Важна адзначыць, што да мітынгоўцаў выйшаў таксама дэпутат беларускага парламента Ігор Марзалюк, пасля чаго была вельмі ажыўленая дыскусія. Зараз пытаем у магілёўцаў, чаму яны выйшлі. Вітаю вас, прамая трансляцыя телеканала Белсат. Чаму вы вышли на сегодняшнюю акцию? Ну, давно пора было это уже сделать, хотя бы для меня. Устал бояться, на самом деле. Призываю всех людей перестать бояться. Это основная проблема вообще нашего народа, почему мы так дерьмово живем, извините. Боятся люди, страх. Вас так само признали дармоедом? Нет, не признали. Ну, я же гражданин, это мой гражданский долг. Добрый день. Я думаю, что повинен сюда был прийти кожный человек, потому что сегодня ты працуешь, а завтра ты дармоед. И это первое. По-другому, меня бурило, я сам журналист, и меня бурило затрымание у Витебску, у Орши, наших журналистов, ваших коллег из Белсату. Даже сегодня навела трансляцию, слава богу, из Менску. И журналистскую Радио Свободы. Это нельзя делать. За это треба садить нашего. Чоловік, який чоловіком не з'являється. Пробачте, що я так говорю, але нема ніякого сенсу з ним розмовляти по-чоловічі. Треба виходити і нешта з ним робити. Дякую, ми почули меркаванне магілёўцаў, якія выйшлі на сённяшнюю акцыю, і прадаем эфір у Менск. Массовый митинг за последние 6 лет. Причем тут Крым, честно говоря, не совсем понятно. Ну потому что все связано. Все связано. Все связано в один. И хочется... Все связано. Какая связь между ответом о тунеядцах, как его называют в народе, и Крымом? До одного. Тому что такая спрэчка з расійскім журналістам з першага тэлеканалу цяпер адбываецца тут на плошчы Бангалор у Менску на марші дармаедаў. Свої землі поети прозаїк. Я так само не політик, не виходжу ні в яку політичну партію. Але я відчуваю, що моєї державі, моєї Білорусі іде погроза з сходу. Что на носу не тягали сумесное вучение с агрессором, с российским агрессором. Путин уведя войски, и потом их не выведет. И что будет? Это ваше право так думать. Это ваше право. Вы находитесь на родине, ваше право думать как угодно. Я с вами спорю, я не спорю. Я работать пытался. Кстати, вот что касается... Почему-то здесь стало модным портить стендапы российским журналистам. Потому что вы лжете. Демократия. Вы лжете. Это называется демократия. В интернете. У вас ничего не показывает. У вас только империя. Путин на царство. Если у нас нет демократии, якобы, то и у вас ее не должно быть. Правильно? Мы не поважаем сейчас. Я что-то сказал про вас
вас лично про митинг как-то в негативном ключе. Спробуем доведаться, як зовут гэтага журналиста. А вы видели мой сюжет про тунеядцев, который вышел не так давно? Мой лично. Я лично занимался этой темой изначально. Вот вы зайдите на сайт и посмотрите. Зайдите на сайт и посмотрите. Я лично покажу. Россия инициатор войн. Сюжеты Константина Эрца. Сколько нас существует? Извините, можно узнать ваше имя? А можете представиться, пожалуйста? Алексей меня зовут. Ваша фамилия? Кручинин. Я ни от кого не срываюсь, все меня знают. Я работаю в Минске. Постоянно. Всего доброго. Понятно. Мы пагутарылі з расійскім журналістам. Ён сказаў, што у нас няма дэмакратыі, але і у вас быць не мусіць. Вось такая цытата расійскага журналіста Алексея Кручиніна. Ён сказаў, што асвятляе ўсё аб'ектыўна. Люди скандировали ганьба, бо яны абураліся тым, што расійскія СМІ паводле іх меркавання перадузята асвятляюць падзеі ў Беларусі. А гэта Менскі марш недармаедаў. І паглядзіце, калі ласка, 3000 удзельнікаў сабраліся тут. Сёння яны не пайшлі на плошчу Бангалор, дзе планавалася завершыць мітынг, але стаяць ля Макдональдса. Цяпер, а вось блогер Антон Матолька, давайте пагутарым з вами. Чаму сёння і вы выйшлі падтрымаць марш недармаедаў? Кто сказал? Может, я по рабочим делам здесь? Так вы тут як блогер ці як удзельнік? Будем совмещать оба варианта. А чаму ўлады паводле вашага меркавання дазволілі гэты марш, нягледзячы вось на то, што былі столькі затрыманняў, столькі арыштаў? Ну, смотрите, мы в Бресте увидели, как пытались всех организовать и перевести на переговоры. В Молодечно это не получилось. Но я так понимаю, старая еще установка, что надо предоставить людям место для площади, она осталась. Правда, вопрос, где Шорец, он как бы, ну, вроде как с председателем исполкома должна была быть встреча, по идее. А тут мусила отбыться встреча с Шорцем. Ну, по словам Александра Григорьевича Лукашенко, губернаторы, мэры городов и прочие должны встречаться с людьми. Но я вижу протестующих, я вижу журналистов, я вижу себя там как блогера, но я не вижу представителей государственной власти, ну, которые, не знаю, возможно, принимают какие-то решения. Ну, для нас, працовников милиции. Ну, их тоже, кстати, довольно-таки сложно увидеть теперь. Так, тут вось сказаў нам блогер Антон Матолька, сказаў Белсату толькі што тут мусіла адбыцца сустрэча з Шорцам, з кіраўніком Менскага гарадскога выканаўчага камітэту. Скажыце, калі ласка, вось выступілі ў спрэчку з журналістам расійскага каналу. А што канкрэтна вас абурае? Чалавек кажа, што ён проста працаваў. Ну, можа, ён проста і працаваў, што мяне канкрэтна абурае, тая хлусня, якая льецца з Останкіна на Украіну, пра Беларусь таксама. Тое, што яны збяруць тых жырікаў у студыі адмарозкаў нацыяналістаў і фашысты. Якія фашысты? Праўды больш на старане украінскіх людзей проста. Да, за Парашенка таксама я не лічу, што ён сапраўдны прэзідэнт. Але людзі гібнуць, разумееце, і з таго, і з іншага боку. І без Расіі гэты Донбас немагчымы быў, без іх зброі, без іх стрэлковых, без гэтых адмарозкаў казакоў, які туды прыязджаюць, свой рускі мір несуць. Я не хочу, каб гэты рускі мір прыйшоў да нас, таму што у нас сваіх бедаў хапае. Вось Анатолій Кудласевіч, калі ласка. Так, гэта быў пісьменнік Анатолій Кудласевіч. Дарагія гледачы, а цяпер я перадаю зноў слова маім калегам у Магілёве, якія асвятляюць марш недармаедаў, які проста цяпер праходзіць там. Заставайся. Акцыя супраць дэкрэта нумар 3 у горадзе Магілёве сёння ўжо скончаная. Людзі прайшліся маршам ад вуліцы Ленінскай 29 да плошчы Зорак, дзе мы зараз знаходзімся. Агульная колькасць удзельнікаў склала 200 чалавек. Акцыя прайшла мірна. Людзі вельмі актыўна дзяліліся сваімі праблемамі, абураліся малымі заробкамі, адсутнасцю працы, адсутнасцю ільготаў, у тым ліку для тых, хто ліквідаваў аварыю на Чарнобыльскай АЭС. Самым галоўным эпізодам сённяшняй акцыі стаў безумоўна выхад Ігора Марзалюка, дэпутата беларускага парламента. Ён сказаў аб тым, каб усе незадаволеныя прыходзілі да яго на прыём сёння. Пасля гэтага была вельмі ажыўленая дыскусія, людзі не пагаджаліся з імі і прайшліся маршам да плошчы Зорак.
Хоць сённяшняя акцыя і насіла мірны характар, нельга не сказаць пра тое, што 2 чалавек у Магілёве затрымалі. Мы перадаем эфір Кацерыне Андрэевай у Менск. Люба за ими ехала, их повязали только что. Откуда вядома? Люба за ими ехала. Какая Люба? Наша. Лунёва. Лунёва. Она ехала, и их одразу на микроавтобус загрузили. Вось толькі што стала вядома, што былі затрыманыя анархісты, якія прымалі ўдзел у дазволеным маршы недармаедаў. Пра гэта паведаміла наша калега Любоў Лунёва. Яны былі затрыманыя на прыпынку па вуліцы Веры Харужай. Мы бачым, што тут стае шэрагі аўтазакаў. Прынамсі, 5 машынаў дакладна я магу налічыць. Мы, на жаль, не можам сказаць, куды дакладна зараз вязуць затрыманых анархістаў. Гэта 4 чалавекі. Вядома, што гэта не 4 чалавекі больш. Вось толькі што калега ўдакладніў, з дзясятак анархістаў затрыманыя людзьмі у цывільным ці ў форме не ўдакладняюць. Але пра гэта паведаміла наша калега журналістка Любоў Лунёва, якая іх суправаджала, ехала за імі. Мітынг аб'явілі скончаным. Прабачце, мітынг аб'явілі скончаным, анархісты сышлі, і там іх і затрымалі па вуліцы Веры Харужай у Менску. Працовники АМАПа у УАЗику позрывали себе только что нашивки. Что? Вось у гэтым УАЗику сидят 2 чуваки, яны только что нашивки поздирали себе. Аж нашивки АМАП. Яны у іх на липучках, яны просто... Вось таксама мы можам дадаць, што гэтыя 2 супрацоўнікі міліцыі вось у гэтым УАЗику мелі на ліпучках нашыўкі АМАПу. Але толькі што яны знялі гэтыя нашыўкі, і вось па невядомай прычыне, так, як мне падказваюць калегі, і проста цяпер сядзяць у УАЗику, можна ўбачыць, што яны усміхаюцца і пра нешта размаўляюць. Ну а тым часам анархісты затрыманыя, група прыкладна з 10 чалавек. А цяпер вось мы можам пабачыць, што гарыць святло ў адным з аўтазакаў і некія рухі ўнутры. Наколькі нам вядома, больш не быў затрыманы ніхто. Прадстаўнікі руху за свабоду і таксама беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявілі пра тое, што акцыя пратэсту скончаная, і адразу пасля гэтага нам паведамілі, што былі затрыманыя анархісты, нагадаю, група з 10 чалавек. Яны сыходзілі арганізавана, усе разам з гэтай акцыі пратэсту, але чаму яны былі затрыманыя, невядома, бо акцыя дазволеная ўладамі, мы ўжо пра гэта неаднаразова казалі. Давайте запытаем, ці можа былі відавочцы. Ці можа былі відавочцы затрымання. Добрый день. Вось кажуць, што затрымалі анархістаў, групу анархістаў, таму усе пабеглі сюды глядзець. Ці можа вы бачылі? Нет, я не видел, я поздно пришел просто. Ну, хотел посмотреть на судьбу ребят, то есть поддержать их как-то. Як вы думаете, чаму на дазволенай акцыі адбылося ўсё-таки затрыманне? Ну, потому что правоохранительным органам не нравится то, что люди в масках. И, как бы, ну, наверное, их будет проблематично установить. Ну и плюс боятся, видимо, с их стороны какой-то месть за то, что они уже, в принципе, задержали их друзей. И, как бы, то, что они их так всячески останавливают.
Але акція, гэты перформанс, які зладзілі для кінотэатру «Кастрычнік анархісты», быў цалкам мірным і, падаецца, бяскрыўдным? Да, нет, он был мирным, и я, честно скажу, мне понравилось. Как бы, не ожидал так, и, довольно подбадривающе звучало. И большинству людям понравилось. А ребят все-таки жалко, надо было их как-то, конечно, сопроводить. Но уже ничего не сделаешь, как бы, что очень жаль. Сойдите за руки. Вы закрыли все движение дорожное, просто стоит. Сойдите за руки. Они людей украли! Сойдите с дороги, сойдите, граждане, сойдите с дороги. Сойдите с дороги, не нарушайте правила дорожного движения, не создавайте ситуацию. Мы ў эфіры ў Магілёве толькі што адбылося вельмі жорсткае затрыманне некалькіх чалавек. Дваіх чалавек забралі людзі на аўтамабілі не міліцыі. На дадзены момант яны сядзяць у аўтамабілі, але людзі выйшлі на дарогу і не пускаюць гэты аўтамабіль. Ён не можа зараз з'ехаць. Вітаю вас. Вітаю вас. Прямий ефір телеканалу Белсат. Що зараз відбулося? Представтеся. Представьте, что отбылось. Прямой эфир телеканала Белсат. Кто такие? Люди помогут. Отпускайте человека. Хватит уже. Открывай машину. Нет, я встану, пока человек. Представьте, коли ласка, прямой эфир телеканала Белсат. Кто вы? Правила не нарушайте. Представьтесь. Не мешайте проезду. Кто вы? Не мешайте проезду. Выше. Давай, не знаю. Что тут отбылось? Представьтесь. Представьтесь. Вы нарушаете порядок проезда автомобиля. Он убегал! Почему? Он сейчас разберет, и сотрудник милиции сейчас разберет. На дадзены момант выкрадаюць людзей у Магілёве. Толькі што на нашых вачах затрымалі дваіх чалавек. Скажите, что отбылося? Кричал человек, помогите! Я шла с работы. Я его прибежала, и человека засунули силком в машину, а органам все равно. Витайте, можете вы представиться? Прямой эфир телеканала Белсат. Кто вы? Не мешайте правила дорожного движения. А кто вы? Кто вы? Представьтесь, коли ласка. За что забрали человека? Выворачивай руку, выворачивай. Не знаю, пацаны. Сойдите за руки. Выпустите человека! Дайте назад, водитель. Даем назад. Скажите, что зараз відбувається? Що зараз відбувається? Прямий ефір телеканалу Белсат. У чому справа? Що зараз відбувається? Що відбувається? Представтеся, коли ласка. Ви співпрацівник міліції? Ми бачимо сліди крові на автомобілі з номерами 0566 ЕЕ6. Бачная кров на аўтамабілі, у які пасадзілі затрыманых удзельнікаў сённяшняй акцыі супраць дэкрэта нумар 3. Представьте, коли ласка, прямой эфир телеканала Белсат. Кто вы? Уберите руки! Дима, Дима! Выпустите его, скажите! Пускай он нам скажет, за что его забрали. Кто знает, что с ним будет потом? Скажите, что отбылося?
Я не знаю, мужчина бежал, его взяли и забрали, его рвали, просто рвали. Объясните, объясните, спросите у них. Без формы были, без формы. Да, без формы. Спробують затримати ще дальніших людей. Ми ведемо прямую трансляцію, не переключайтесь. Вітаю вас, представтеся. Покажите документы. Представтеся, ви откуда? Документы! Документы! Тільки що ми бачили, як некільких чоловік затримали у Могилеві. Люди спробували їх відбити, довгий час не давали машині нікуди з'їхати. Ми протягуємо пряму трансляцію, не переключайтеся. На автомобілі була бачна кров, хтось отримав пошкодження. Прямий ефір телеканалу Белсат. Ми протягуємо ефір. Зараз ми минули площу Зорок. Люди спробують догнати автомобіль, у який були посаджені люди, затримані після акції протесту супроти декрету номер 3. Переслід протягується. Ни за что забрали. Понятно. Что отбылось? Человек шел по дороге, ни за что забрали. Милиция взяла, скрутила, отправила машину. Дальше вы все видели. Як зовут, не ведаете этого хлопца? Нет, не ведаем. Сам тупик вообще. Им проехать некуда. Там идет стойка. Где? Там они уже никак не въедут. Ехали? Распорядите, что отбылось? Я только заметил, как бежал мужчина с велосипедом. За ним бежали люди, не в форме. Никто не хотел показывать документы. Вообще ничего не говорили, просто бежали и просто рвали этого бедного человека. Никого не подпускали, запихнули в машину и просто, уехали в неизвестном направлении. Я просто не понимаю, объясните народу, пускай люди объяснят народу, вот эти вот, которые забирали этого обычного человека, который ничего не сделал. Никто не запрещает высказываться людям. Спросите у народа, никто никогда не запрещал высказываться людям. Почему его забрали? Почему его забрали люди не в форме? Не в форме. Где машина? Уехала, просто вот, блядь, хуй пойми, куда я не успел добежать. Я бежал один, их забрали и все. Как ты, а? Пошли там. Когда же забирали, конечно. Можете описать еще раз? Кто забирал, как вы лечите? Забирали какие-то гражданские люди, непонятно какие. Стали заталкивать в машину серебристого цвета, не помню уже марку. Люди стали спрашивать, почему же забрали. Ответа нету, стали штурхать людей. Меня штурхнули, упал я на велосипед. Наверное, человек ехал на велосипеде или что, его же забрали. Потом приехала милицейская же машина, которая сказала, мы стали же блокировать выезд этой машины и требовать, чтобы отпустили человека невиновного или хотя бы предъявили документы какие-нибудь. Приехала милицейская машина, сказала, освободите проезжую часть. На требование, что я говорил, перекройте же движение машины, тогда мы отойдем и выйдете, разберитесь. Милиционер наоборот давал машине проехать, но люди стояли, какие-то гражданские, пытались оттолкнуть нас. Приехал мужчина седоватый в черном пальто, в рубашке светлой. Видно же начальник ихний, потому что обратился же к ним, давайте выезжайте, тоже на требование, кто вы такой, они ничего не предъявил, но командовал и милицией, и теми, которые сидели же в машине. В машине было битком,
Вокруг, ну, человек 5-6 точных было. Такие, ну, не то что крепкие, не 2 метра роста, но люди такие вот. И стали отталкивать людей, женщин. Вот, люди пытались как-то справиться, ничего. Вот, я говорю же, толкнули меня, я 2 раза упал на велосипед. Вот, они затолкнули человека, ну, сидели же они, потом они стали же двигаться, и как-то получилось расстояние впереди, и они резко рванули. Люди стали же бежать, думали, не выйдет он, но он же дворами ушел. Вот люди собрались, идут, ну, шли, бежало нас человек, ну 20-30 точно. И вот тут на месте, на этом он же дворами ушел. Вот такой его. То есть беспредел полный. Кто они такие, что, не знаю. Это не моя. Не знаю. Я нагадаю, що тільки що після скончання акції номер 3 у Могилеві адбыліся затриманні людзі у цивільным, як мяркуецца, супрацоўнікі міліцыі у цивільным затрымалі 2 чалавек, як мяркуецца, зацягнулі іх аўтамабіль без апазнавальных, без інсігній нейкіх міліцыі, пасля чаго людзі спрабавалі перагарадзіць дарогу, не даць гэтаму аўтамабілю з'ехаць, але ў выніку гэтаму аўтамабілі з'ехаў, нягледзячы на спробы людзей адбіць затрыманых. На аўтамабілі была бачная таксама кроў. Хто атрымаў такія пашкоджанні, на дадзены момант мы не ведаем. Мы развітваемся і перадаем эфір у Гародню. Падсумоўваеш і выходзіш на Менск. Эфір. Господарства Павла Мажейка, я заміняю Олеся Залевского, який був затриманий, тільки ось тепер відпустили його служби ДАІ. Ось ми знаходимося на площі Леніна, на якої відбулася, на якої не включений, на якої відбулася. Давай. Господарства Павла Мажейка, тільки що нам стало відомо про затримання МАПом одного з удзельників маршу «Не дармоеда» у Гародні. Покуль відомо тільки про одного. Акція почалася о 6 годині в парку Жолібера. Ми зараз знаходимося на площі Леніна, куди прийшли протестовці і з потребуванням певних економічних змін на Україні. До їх вийшли городські влади, представники городських влад запросили у залу актову, але люди не погодилися у Цельничецьку. Тим фарсом, як вони це називали, з уділом городських влад, потребували визволення осуджених до арешту вчора 3 удзельників. 3 удзельників попередніх акцій. Прошу пробачення. Отдаем слово Брусилику. Ага, і зараз Валерка Криланська. Господарства, вертаемся на момент у студию. Як бачимо, улады знову показали свой абсолютно ненародный, антинародный твар, брутально сорвалися абсолютно супраць удзельнікаў ва ўсіх гарадах, у якіх сёння адбываліся акцыі. У горадні, у Магілёве, у Менску господарства напалі людзі ў цывільным на анархістаў, якія былі адбіліся, ехалі ў тралейбусе, там распусцілі нават газ, адбылася бойка, у тым ліку білі, потым білі там нават дзяўчаты. Это вось людзі, якія гавораць, што ў іх ёсць нібыта гонар, нібыта вось ёсць у іх мундыры, пагоны. У горадні пра такіх людзей, вось гэта чыноўніца, я выбачаюся, што назваў, што она намесніца мэра, мэраў у Беларусі няма. Іх у нас не выбіраюць, дык вось она гаварыла, што акцыі раней не дазвалялі, таму што не аплочвалі дадаткова працу міліцыі. Хаця ўсе мы плацім падаткі, пра што гаварылі самыя удзельнікі. І на што ідуць гэтыя падаткі? Гэта вось якраз на гэтай рэпрэсіі супраць уласных грамадзянаў, што мы з вами бачылі таксама зараз у эфіры. Ужо зараз мне падказваюць, на сувязі з намі ёсць Менск. Катя Андреева, табе слова. А мы зноў у Менску, дзе падышла да свайго фіналу
Акцыя пратэсту марш недармаедаў. 3000 удзельнікаў сабраў сённяшні дазволены ўладамі марш недармаедаў. Адбылося без інцыдэнтаў, акрамя аднаго. Напрыканцы былі затрыманыя па вуліцы Веры Харужай, калі яны ўжо сыходзілі анархісты. Нагадаю, што акцыя была дазволеная ўладамі, нягледзячы на гэта, міліцэнты ў форме падыходзілі да анархістаў, калі тыя стаялі ля кінатэатра «Кастрычнік», дзе і распачаўся збор людзей а палове 6 вечара. І вось проста цяпер людзі разыходзяцца. Мы знаходзімся на плошчы Бангалор ля Макдональдса. Вырашылі те, хто узначальваў шэсце палітыкі, прынамсі Дзяніс Садоўскі з беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таксама Юрый Міляшкевіч з руху «За свабоду» сказаў, што не будзе ісці калона да парку і застанецца тут ля Макдональдса стаяць. Пасля быў абвешчаны канчатак мітынгу і сабраўся проста тут купка людзей, якія вельмі хочуць яшчэ выказацца. Спадарыня, як вам сённяшняя акцыя? Мне вельмі падабалась акцыя, але ж зараз там Дмітрыў і Тацяна Карацкевіч, вот палітыкі, мы маглі бы тоже з ім. Дзякуй. Так, мы ўжо бралі каментар у Андрэя Дмітрыева з «Гавары праўду». Сапраўды шмат сімволікі сёння было, і не толькі сімволікі партыйнай, просто нацыянальных сцягоў, чырвона-белых. Калона прайшла з кінатэатру «Кастрычнік», ад кінатэатру «Кастрычнік» да плошчы Бангалор. Спадарня, як вам сённяшняя акцыя? Вось я бачу, людзі чытаюць незалежную прессу. Да, «Народную волю» Игоря Патриота Калинкина я ношу с собой, и вот сейчас вспомнил. А вот еще статья хорошая была, «Народный сход как форма самоорганизации граждан». Як вам сённяшні сход і мітинг? Супер, супер, я счастлива. Люди, я вас всех люблю. Вось такія пазітыўныя думкі. А вы, спадарыня, скажыце, калі ласка, як вам сённяшняя акцыя пратэсту? Ой, хорошо, люди молодцы, вышли, поддержали. Мирно так, здорово, вообще, мне понравилось. Але вось былі ж і затрыманні анархістаў. Вядома, што групу каля 10 чалавек затрымалі, калі тыя сыходзілі ўжо з плошчы Бангалор. Што вы думаеце пра гэта? Когда, сегодня? Так, сёння. Не, я не видела этого. Так, сапраўды такая інфармацыя ёсць. Што вы думаеце пра ўсе гэтыя затрыманні? Бо сапраўдная хваля, 118 чалавек было затрыманыя. Я думаю, что все это незаконно было. За апошнія маршы недармаедаў 118 чалавек. Какие мы дармоеды? Это неправильная трактация, дармоеды. Мы рабы. То есть Лукашенко говорит, мы заставим вас работать. Заставим. Что значит заставим? Возьмем палку, будем и погоним тебя на работу? Что это такое? Заставим. Во-первых, мы здесь все люди. Каждый имеет право на работу, и каждый имеет право на неработу. Это во-первых. И во-вторых. А в-третьих, это что, 37-й год на улице? Это что это за репрессии такие, когда 500 человек арестовывают? Я сегодня смотрел на YouTube, какой-то человек выложил информацию, что в год 720 миллионов долларов уходит на содержание милиции. А у нас долгов 80 миллиардов долларов в стране. Это что это такое вообще? Сократи половину штата. Распродай резиденции. 19 резиденций в стране. Распродай. Отдай под посольство. Подай в аренду, отдай. Разберись с долгами. Сёлетні пратэст, сёлетнія сакавіцкія пратэсты шчырыя, і яны аб'ядноўваюць простых людзей, а не толькі апозіцыйных актывістаў. Ці я маю рацыю? Ну, я не особо понял, что вы рассказали. Что не треба обовязково быть активистом. Да, в этом не участвовали. Мы, да, первый раз пришли сюда. Мы даже не знали, что такое происходит. Это вот на Ютубе посмотрели. Нигде, по белорусским каналам нигде не показывают, что у нас происходит в стране. Вы поглядели Белсат? Да, мы Белсат и блогеров посмотрели, и все вот эти молодечные, которые проходили. Смотрели все время. Вот эти задержания незаконные, все это мы видели. Мы на Ютубе много посмотрели за вот последние дни. А ці быў нейкі страх, скажите, калі ласка, вось спадар, а ці быў нейкі страх затрымання перед тым, як выйсці на акцию протесту, хотя яна и дозволеная? Я не первый раз прихожу на площадь. Я вот хотел бы лично вот встретиться с ним и спросить у человека,
государственного. Я ликвидатор. Имею столько болезней. Он не льготы у меня отнял. Он веру отнял у меня. Веру, вы понимаете или нет? И государством должен человек руководить, обладая 4 качествами. Это совестью, порядочностью, честностью и мудростью. Вот только такой человек может руководить государством. Может один человек, я вам говорила, нам нужна парламентская республика для Беларуси. Беларусь небольшая. Может. Природа человеческая не может. Человек не может. Человек не идеален, несовершенен. Даже если вначале он будет порядочным, власть его испортит. За 40 лет проработал, строил могильники, отобрали все. Я ничего не заслужил, а Коля заслужил. А что он заслужил? Летать за границу с отцом. Вот Коля заслужил. А я за 42 года работавший и хоронивший вот то, что они натворили в Чернополе, могильники строили, он лишил меня всего. Дай Бог ему то, Бог ему воздаст. Але ён жа кажа, што сацыяльная дзяржава нібыта ў нас. Столько болезней, я только имею сейчас болячки одни. А сейчас он все забрал мне. Я говорю, он веру отнял у меня. Веру отнял у меня. Знаете, что я малолетний узник фашистских концлагерей, родилась в Германии. По образованию я физик-ядерщик. Я окончала вечерний университет белорусский, да? И я возмущаюсь так, вообще, до чего мы докатились. Я уже старуха, и я не могу спокойно отдохнуть. У меня лежачая мать, она тоже вот узница, да? Я не могу за ее пенсию нанять человека, сейчас это дорого стоит, чтобы я могла отдохнуть хотя бы неделю-две. Если ее положить в больницу, надо нанимать эту горничную или няньку, там надо все закупать и все. За какие шиши, вы меня извините, квартплата растет, так? Сейчас уже написали, что аренда уже растет. Куда больше, куда? Я 16 лет работаю, я училась вечерним, да? Мне государство ничего не дало. Я в 20 лет, мне родители дали первый взнос на кооператив. И я выплачивала все за свои деньги. И работала. И работала до 65 лет. И много где работала. Но понимаете, почему у меня такая старость, что я должна... И мне жалко нашу молодежь, которая получает гроши. И я довольна, что люди молодые, умные, а у меня есть много знакомых умных среди таких молодежи. Они уезжают, потому что им здесь дороги нету никуда. Заводы развалены. У меня напротив дома завод Кирова был завод. Полностью там жили китайцы строили, типа общага была, строили Пекин-Сити. Кому он нужен там? Дякую вялікі. 3000 удзельнікаў на дазволеным маршы недармаедаў, затрыманне дзясятку анархістаў і людзі, якія бясконца абураюцца дзеяннямі ўладаў. Гэта менскі марш недармаедаў. Мы знаходзімся на плошчы Бангалор, а я перадаю слово моему коллегу Валеру Руселіку ў студыі. Ну что ж, мы спадарства ў студыі ўжо зараз разам са мной тут у рэдакцыі Белсату расійскі журналіст, блогер Сергей Петрухін. Арыштаваны быў завочна таксама на 15 сотняў, як цэлы шэраг нашых калегаў, аднак здолеў вырвацца, разам сачылі сёння за акцыямі пратэсту ў Беларусі. Сергей, можа, некалькі словаў уражання асноўныя ад акцыяў. Ну, мне вельмі спадабалася, што выйшла даволі шмат народу, што у людзей такі добры настрой, баявы, яны бачаць, што калі яны салідарныя, гэта вельмі добра, што яны не баяцца. Вось. Спадабаўся мне дэпутат палаты прадстаўнікоў Ігор Маразюк у Магілёве. Я лічу, што ён вельмі добра, што ён выйшаў. А ці не з'яўляецца это такім адцягваннем увагі, забіраннем такого, ну, па сутнасці, трыбуны ад народа? Людзі гавораць, в прынцыпе ж, зусім пра іншае. Ён-то гаворыць вот пра дэкрэты і забалтвае, па сутнасці. Так, па сутнасці забалтваў, але ён не пабаяўся, хаця ж. Канешне, ён там кажа, што правільны дэкрэт, а вось некаторыя людзі не плацяць налогі па 10 гадоў. Так пусть імі падаткавая інспекцыя займаецца. Гэта ввогуле неправільна. Але вось так, ну і, канешне, гэта брутальнае гэта затрыманне ў Магілёве. Людзі
як іх называюць, шуняўкі, ну гэта, дарэчы, страшна, таму што я так чую дыханне Сталіна, бо калі так брутальна забіраюць, што тут зробіш? Таксама тое ж самае адбылося ўзяць Мінск, калі людзей білі папросту ў аўтобусе, і ўлады ўжо не хаваюцца, не баяцца ані камераў, ані людзей, ужо скінулі ўсе абсалютна маскі. Чым гэта можна патлумачыць? Это наўмысна такое вось запалохванне, што плеваць нам на закон, мы вас всіх паламаем, альбо што гэта такое? Ну да, гэта... Ці гэта гістэрыка? Я думаю, што гэта запалохванне, і на фоне слоў нашага міністра звонкавых спраў, который кажа, што вось тут ЕС, трэба з імі, ну а тут такое, ну я не разумею ввогуле. Трэба з народам размаўляць, тады гэта такой найлепшы шлях, калі прыйшоў і размаўляй толькі шчыра, а не так, што там не забалтывай. Ну, в принципе-то народ говорить про абсолютно розныя тэмы, а ўлады говорять толькі про одну вот дэкрэт, і нібыта вось наш козыр, мы его прыпынілі. Не-не-не, праблемы-то не вырашаны. Безумоўна, гэта не так, таму што дэкрэт уже адышоў на іншы план. Тут уже людзі зусім размаўляюць о другім, і яны разумеюць, што адмена дэкрэта, она не вырашае сутнасць. Менавіта не вырашае, менавіта таму сёння шмат спадарства было якраз галасоў людзей. Людзі гаварылі, чаму яны выходзілі. Хацелі б звярнуцца таксама зноўку да гэтае пытання, ці гэта сапраўды вось крык душы, з якім людзі выходзяць, альбо гэта вось такія нейкія падбухторванні, як гавораць зараз улады, гаварыў той же самы Марзалюк, про тое, што хтосьці выкарыстоўвае гэта людзей. Запыталіся журналісты Белсата, у прыватнасці жыхароў Менску. Давайте паслухаем адказы людзей, вернемся яшчэ ў студыю на некалькі хвілінаў. Мне кажется, нет работы, поэтому люди вынуждены выходить на улицу и говорить об этом своему президенту, своей стране. Когда у человека нет денег, то ему просто не остается ничего делать, как бастовать. Я считаю, что эта акция, инициатором которой стали сами граждане непосредственно, то есть никто их там не заставляет, никто их не агитирует. Просто люди стали хуже жить, зарплата стала меньше, перспектив никаких. Крик души. А уже там используют этот крик души, может быть, и какие-то левые силы. Просто народу уже сложно жить в этих условиях, которые им создаются. Постоянно какие-то новые налоги, поборы, душат со всех сторон, и никакого уважения. Там участвуют либералы, которые являются проплаченными. Потому что в нашей жизни ничего абсолютно не меняется, понимаете? За эту мизерную нищенскую пенсию, когда ты отработал 30-35 лет, и тебе платят эти копейки, просто жить невозможно. Поэтому люди и выходят, люди хотят лучшей жизни. Такой вот жизни непонятной, понимаете? Вроде бы ни войны нету, ничего нету, а у нас как после какой-то разруха, короче. Разорили всю страну. Ніхто людей не падбухторвае. Калі раней на гэтай акцыі выходзіла моладзь, то зараз тыя акцыі, якія я бачу у сетцы интернет, там люди сталого узросту. Потому что наши власти должны сначала думать, а потом делать. То мне кажется, у людей просто деньги заканчиваются, поэтому начинают выходить. Ну потому что край уже. Край вопрос. Дальше не рассосется само. Ну что ж, зноўку мы спадарства ў студыі. І, Сергей, такая вот сітуацыя. Ты быў на гэтых акцыях у рэгіёнах, і якраз рэгіёны показалі, ага, спадарства, я выбачаюся падказваць мне. Мы вернемся да гэтае пытання, магчыма. Зараз у нас ёсць яшчэ ўключэнне з Менску. Давайте вернемся на момант на акцыю пратэста, якая адбываецца ў нашай сталіцы. Мы зноў пераключыліся на Менск. Гэта менскі марш недармаедаў. Міліцэйскае кіраўніцтва, высокапастаўленае, якое заўжды прысутнічае на акцыях пратэсту, пачало хадзіць кругамі вакол купкі пратэстоўцаў, якія застаюцца на плошчы Бангалоры, пакуль не разыходзяцца. Няма затрыманняў адкрытых, яны нічога не кажуць, а проста ходзяць кругамі вакол купкі, прыкладна некалькі дзесяткаў чалавек тут цяпер. Давайте паглядзім,
ці будуць затрыманні ці не. Вядома стала таксама, што купку анархістаў, з дзясятак анархістаў спрабавалі не спрабавалі, а затрымалі, калі тыя ехалі ў грамадскім транспарце, яны ехалі ў аўтобусе ці тралейбусе, і людзі ў цывільным затрымалі іх. І невядома, дзе цяпер знаходзяцца вось гэтыя актывісты анархісцкага руху. А мы бачым, што міліцэйскае кіраўніцтва сыходзіць, вось гэтыя асобы сыходзяць цяпер ад пратэстоўцаў, а яшчэ засталіся некалькі дзясяткаў удзельнікаў і журналісты тут ля Макдональдсу на плошчы Бангалор, куды і прыйшоў натоўп у 3000 чалавек падчас менскага маршу недармаедаў. Прабачце, калі ласка, дазвольце звярнуцца да вас. Чуть поздней. Пазней, так? Поздней. Вось пазней паабяцалі прадстаўнікі праваахоўных органаў пагутарыць з намі. Цяпер яны сказалі, што нечым занятыя і адмовіліся каментаваць. Але сказалі, што пазней дадуць каментар, ну давайте паглядзім, ці спраўдзіцца гэтае абяцанне. Што плануецца, цяжка сказаць, цяжка прадказаць зараз, ці будуць затрыманні ці не, бо ўжо 118 чалавек у выніку апошніх сакавіцкіх пратэстаў былі затрыманыя. Яны падвергліся арыштам, штрафам, у тым ліку журналісты, блогеры. А вось, можа, мы можам звярнуцца да міліцэйскага кіраўніцтва. Скажыце, калі ласка, як вы можаце ацаніць з пункту гледжання праваахоўных органаў сённяшнюю акцыю? Я не понял, что вы хотите. Як вы можаце ацаніць з пункту гледжання міліцыі сённяшнюю акцыю? Вы ўжо в эфире Белсата. Вось сказалі займацца сваёй працай. Людзі таксама займаюцца, мабыць, сваёй працай. Цяжка сказаць, што будзе далей. Зараз прыкладна дзясятак пратэстоўцаў тут. Разам з журналістамі людзі гутараць, людзі абмяркоўваюць акцыю, якая ўжо скончылася. І вядома, што анархісты былі затрыманыя ў Менску. У Магілёве адбываюцца масавыя затрыманні людзей. Я перадаю слово ў студыю майму калегу Валеру Руселіку, і мы яшчэ вернемся ў выпадку, калі нешта будзе адбывацца тут у Менску. Заставайцеся з намі. Катя, дзякую вялікі. Спадарства, стрім, лайв працягнецца ў інтэрнэце. Пакуль што вось у нас студыя, затым будзе студыя Белсата, будуць таксама гарачыя размовы. Тэма, вядома ж, сёння асноўная гарачая якая. Між тым хацелася, Сергей, вярнуцца да пытання, якое не паспеў задаць. Ты якраз адсочваеш сітуацыю ў рэгіёнах, быў на гэтых акцыях. Якія настроі ў людзей там? Вось, як народны рэпарцёр, з вачэй у вочы, якія настроі? Ці гэта сапраўды Майдан, ці гэта перадрэвалюцыйная сітуацыя, ці гэта бунт? Хто разгойдвае вось гэту лодку, пра якую Лукашенко гаворыць? Ну, я наконт лодкі я не ведаю, я не думаю, што гэта, магчыма, там нейкі Майдан, але настрой у людзей вельмі такі баявы, таму што яны вельмі ахвотна размаўляюць з журналістамі, расказваюць пра іхнія беды, пра іхняе гора, што няма грошай, што няма работы, што там дзецям няма работаць, у каго-то там інваліды і што ўвогуле няма. Вось, што тычыцца, як сябе паводзіць, усе абсалютна цвярозы, ніколі няма, как паявляюцца п'яныя, так іх адразу ідзі, адсюль, каб не было там правакацый. Вось, вось неяк так. То па сутнасці ніхто вось этой крыві, якую сёння гэтай перапранутыя міліцыянты з людзей не хоча. Між тым тады
яшчэ важна настроі уласна гэтых людзей у пагонах з таго боку вось гэтай барыкады, якую яны стварылі, бо ведаю таксама з імі кантактуеш. Яны як, яны у якім вогуле свеце жывуць? Вы ведаеце, я калі быў вось у Пінску, калі вось бралі, я сваімі вачыма не бачыў, як бралі Максіма Філіповіча, але як яны ходзяць і вось так вось так глядзяць, і я, на мой, як я думаю, што им дай команду фасы будут рвать. И им нравится их праца. Это мое ураджанне. Я, может, за всех не кажу, але так вогуле это такие люди. Я не ведаю, кто это. Это офицеры, это гопота. Покажи, калі ласка, посведчанне. А я тут просто хожу. Калі такія людзі вось так дэманструюць, як яны плюс на закон, то чаго чакаць? Я думаю, што вось з такіх пачынаюцца майданы, што яны каго-то хапаюць. Это яны разгойваюць. Дзякуй, Сергей, спадарства, дзякуй вам за ўвагу. У інтэрнэце працягваюцца яшчэ стрымы. Ужо зараз спадарства будзе студыя Белсат, працягне мой калега Сергей Падсасонны. І памятаем, што стрымы працягваюцца, Белсат.ю, заставайцеся з намі. Дзякуй вялікі за ўвагу вам і будзем разам. Сумныя навіны. У Менску стала вядома, што падчас затрымання анархістаў была збітая адна з пасажырак. Мы маем словы сведчання відавочцы затрымання анархістаў. Яна была ў тым тралейбусе, дзе іх затрымлівалі, і гатовая даць нам эксклюзіўнае інтэрв'ю, аднак жанчына не будзе паказваць свайго твару з мэтаў бяспекі. І стала вядома, што яны знаходзяцца ў цэнтральным раўсе. Цяпер група з дзясятку анархістаў. Скажите, як выглядало это все? 20 их. Человек 20, так? Да. Ну, мы выходили с троллейбуса, я на работу шла, там я работаю рядом. И вдруг внезапно что-то такое стало происходить, какая-то суматоха, я не могла понять, что происходит. Я увидела, как здоровые мужики хватают молодую девушку, она упала, ее что-то тащат. Я испугалась, я не могла понять, что происходит. Я просто стала хвататься за одного этого парня, который ее бил. И вместе, то есть вот как-то так. Он меня оттолкнул, ударил, и все. В общем, ужасно. Скажите, вас ударил человек у цивільным? Да. Где теперь находятся анархисты, ці вам вядома? Ну, их в центральный повезли, вроде, я слышала. А як вы, як відавочца, ацэньваеце гэтае затрыманне? Акцыя была дазволеная. Чым так раззловали анархисты милицию? Я так понимаю, что анархистов все время ловят, я как слышала, сейчас новостей много этих и в интернете, и все, и поэтому об этом говорят, и что на любой акции, где есть анархисты, это значит будут задержания анархистов. Вот, я думаю, вон стоят товарищи тоже. Что больше за все болюча ў гэтым? То, что ударили, ці моральный боль? Моральный, конечно. Ударили, господи. Пройдет этот синяк. А вот моральное, конечно, это ужасно. Потому что смотреть, как хватают этих, можно сказать, подростков, поскольку им там 18-20 лет, что они плохого делают? Они говорят то же самое, что и оппозиционеры. Они говорят то же самое. Почему же их ловят, бьют, издеваются над ними в милиции, матом на них ругаются. А вы чули лаянку, так? Чула. А что они казали? Господи, как обычно разговаривают, как обычные бандюганы разговаривают. Господи, сигарету куда-нибудь. Как обычно бандюганы разговаривают, перемеживая слова нормальные с матными. Вот и все.
Дзякуй, вялікія гаспадарні, атрымайцеся пасля такога шоку. Я ведаю, што значыць прысутнічаць пры такім гвалтоўным затрыманні, і сапраўды гэта можа шакаваць, тым больш, што паводле словаў жанчыны супрацоўнік у цывільным ударыў яе. Вось паступае інфармацыя ад маіх калегаў, што адбываецца нешта ля Белай вежы, а якраз вядома, што ля Белай вежы і ехаў тралейбус нумар 37, як кажуць відавочцы, дзе былі затрыманыя анархісты. На гэтым тралейбусе, верагодна, раз'язджаюцца і іншыя удзельнікі дазволенай акцыі пратэсту ў Менску. Мы паспрабуем высветліць падрабязнасці. Заставайцеся з Белсатам. І вось удзельнікі, якія яшчэ не разышліся. Скажыце, калі ласка, як вам акцыя? Што, як вы ацэньваеце? А як вы ацэньваеце і затрыманні, нам цікава, бо вядома, што яны былі. Гэта ў эфір пойдзе, да? У жывым эфіры Белсату, так. Так, ну гэта акцыя, я толькі прыйшоў. Это наконт гэтага налога, так? Так, добра. Ну, я сам в гэтым становішчы і, ну так, коротенько скажу, тому што эфір немагчыма. Ну, шмат, значыцца, спачатку я здзівіўся, там таксама было там, што з 15-го года, ну, далі толькі за 15-й год, но у канцы 16. Ну і там в этом шмат не трэба. Галоўнае, ну я так мяркую, не вельмі эканаміст, але, ну, у меня вышэйшае абразаванне, вось, адукацыя. І я так, ну, калі налог, трэба з чаго-то браць. Напрыклад, на добавленную стоимость, так по-русски простей, он берется со стоимости. Там, допустим, мытарня, так, таможня, там берется так само неких речаў. Але ж вы абураныя, вы прыйшлі на акцыю пратэсту і плануеце выходзіць далей? Так, да. Верагодна, гэты спадар плануе. Галоўнае, гэта бярэцца не з чаго. Гэта яму трэба растлумачыць. З паветра бярэцца. Вось такія меркаванні. 3000 удзельнікаў на менскім маршы недармаедаў. Людзі пачалі шэсць сёння о 18 гадзіне ад кінатэатру «Кастрычнік» і да плошчы Бангалор. Але да парку на плошчы Бангалор яны не дайшлі паводле рашэння палітыкаў, якія кіравалі і узначальвалі калону. Было вырашана застацца тут, ля Макдональдсу. Калі акцыя была скончаная, стала вядома, што затрымалі групу прыкладна з дзясятку анархістаў. Яны вярталіся дадому пасля мітынгу на тралейбусе нумар 37. Ля Белай вежы планавалі выходзіць, дзе і адбылося затрыманне людзьмі ў цывільным. Вядома, што цяпер анархісты знаходзяцца ў цэнтральным раусе. Гэтая акцыя была дазволеная. Акрамя інцыдэнту з анархістамі ніякіх відавочных адкрытых сутычак і канфліктаў не адбывалася. Аднак станам на сёння, паводле інфармацыі праваабаронцаў, да таго, як затрымалі анархістаў, цяпер значна больш затрыманых, 118 чалавек на працягу сакавіцкіх пратэстаў апынуліся альбо пакараныя штрафам, альбо атрымалі сотні арышту. Сярод тых, хто цяпер на сотнях, гэта палітыкі Павел Северынец, Анатоль Лябедзька, Юрась Губарэвіч, Віталій Рымашэўскі, Ольга Кавалькова, ды многія іншыя знаходзяцца за кратамі. У тым ліку і блогеры, журналісты былі пакараныя вялікімі штрафамі. Наступная акцыя плануецца 25 сакавіка, і людзі складаюць вялікія надзеі на яе. Гэта быў наўпроставы эфір Белсату з менскага маршу недармаедаў. З вами была я, Кацярына Андрэева. Вялікі дзякуй за ўвагу і да новых сустрэчаў. Заставайцеся з Белсатам. Девушка, давайте могу сказать. Вот вы помните такой народ, Маргарет Тэтчер? Ну, англичанка Маргарет Тэтчер была. Поговорим.